reka banze mbirebe neza ntaza kubabwira hatariho. Acha ni Kaduhere ku murongo wa mbere. Mstari ni wa kwanza. Ngo ndashaka ko mumenya uburyo mbarwanira intambara mwebwe n'ab'Laodiceya ndetse n'abatarambona ku mubiri wose, kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo, ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Muri we ni mu butunzi bwose bw'ubwenge no kumenya byahishwe. Maana nataka ninyi mjue jinsi ilivyo kuu juhudi yangu nilio nayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wale wa Laodikia na wale wasioniona uso wangu katika mwili, ili wafarijiwe mioyoni yao, wakiunganishwa katika upendo, wakapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo. Amen. Muri we ni mu butunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Ndani mwake kuna utajiri wa kujua. Katugaruke kuri cya gice. Tutarudi kwa mlango huo. Twatangiye dusoma, tumeanza tukisoma vuga ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Kwa maana amesema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo. Tazama wakati uliokubalika ndio sasa. Niwo munsi wo gukirizwamo. Tazama siku ya wokovu ndio sasa. Ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese. Tusiwe kwazo la namna yoyote katika jambo lolote, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo, ili utumishi wetu usilaumiwe. Ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, bali katika kila neno tujipatie sifa njema, twihangana cyane mu makuba, kama watumishi wa Mungu katika saburi nyingi, mu mibabaro, katika dhiki, mu byago, katika misiba, mu biboko, katika shida, mu mazu y'imbohe, katika mapigo, mu midugararo, katika tabu, no mu mihati, katika kukesha, katika kufunga. Wihuse wagiye imbere nanone. Tuba maso, twirirwa ubusa, dufite umutima uboneye, dufite ubwenge, tutarambirwa, tugira neza, dufite umwuka wera, dufite n'urukundo rutaryarya, tuvuga ijambo ry'ukuri, dufite imbaraga z'Imana, kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso. Ngeze ku murongo wa 7. Katika kuwa safi, katika elimu, katika uvumilivu, katika utu wema, katika Roho Mtakatifu, katika upendo usio unafiki, katika neno la kweli, katika nguvu ya Mungu, kwa silaha za haki za mkono wa kuume na za mkono wa kushoto. Amen. Amen. Mu cyubahiro no mu buhemu, mu mugayo no mwishimwe, dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi abukuri, dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi ibirangirire, dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima, dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa, dusa n'abababara ariko twishima iteka, dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi, dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Kwa utukufu na aibu, kwa kunenwa vibaya na kunenwa vema, kama wadanganyao, bali tu watu wa kweli, kama wasiojulikana, bali wajulikanao sana, kama wanaokufa, kumbe tu hai, kama wanaorudiwa, bali wasio uwawa, kama wenye huzuni, bali siku zote tu wenye furaha, kama maskini, bali tukitajirisha wengi, kama wasio na kitu, bali tu wenye vitu vyote. Amen. Amen. Aya magambo ndagira ngo tuyatekerezeho.
tutakuja kufikiria kwa maneno haya. Ko turimo turagenda tugana ku musozo w'inyigisho zacu. Tunaelekea ukomo wa vile ambavyo tumesoma. Kuko ejo ni ku cyumweru nibwo tuzasoza igiterane cyacu. Kesho Jumapili ndio tutatamatisha. Kuwa kane umunsi wa mbere twavuze kukwemerwa n'Imana. Siku ya kwanza tumesema kuhusu kukubaliwa na Mungu. Ejo twarebye kuba umukristo udahindurwa n'ibihe. Jana tumeona pamoja kuwa mkristo ambaye hubadilishwi na nyakati. Uyu munsi turareba imico y'umukristo wihesha agaciro nk'umukozi w'Imana. Leo tutakuja kusoma tabia za mkristo ambaye anafanya kazi ya Mungu. Imico y'umukristo, tabia za mkristo. Umukristo wihesha agaciro nk'umukozi w'Imana. Mkristo ambaye anajifanya kama mtumishi wa Mungu. Paulo yandika urwandiko. Paulo akiandika nyaraka hii atondeka mnyamagambo menshi, akaorozesha maneno mengi. Sinzi niba mwarabirebye ngo murebe ukuntu interuro z'iki gice zikoze. Sijui kama mmefuatilia vizuri mjue misemo ambayo iko hapa venye ilivyo. Ariko Paulo akunze kwandika gutyo. Paulo ni kawaida kuandika hivyo. Kagerekeranya ibintu. Anaendelea kufuatisha maneno. Kagerekeranya ibintu. Anaweka juu ya mengine. Ariko wajya kubyitegereza, lakini ukikuja kutazama ugasanga byose bifite aho bihuriye. Unapata kuna uhusiano. Murareba iki giti. Mnaona mti huu gifite amashami menshi, ibibabi byinshi. Yana matawi mengi. Ariko witegereje byose bifashe ku gihimba cy'iki giti. Lakini kuna mama wa matawi haya. Rero munajoro rwati kino giti gifite amashami manini n'amatoya, amashami manini n'amatoya, ibibabi binini n'ibitoya. Matawi makubwa na madogo, majani makubwa na madogo. Ariko byose ni iby'igiti kimwe. Yote ni ya mti moja. Aya magambo yose Paulo avuga, maneno haya Paulo anayanena, afite ikintu kimwe ahuriraho. Kuna kitu kimoja ambacho kinaunganisha. Nimwitegereza neza, niba muzi Biblia zanyu neza. Kama mnajua Biblia zenu vizuri, aya magambo yose afite ikintu ahuriraho. Maneno haya kuna mahali yanakutanana. Aravuga ngo dufite umutima uboneye, tukiwa na moyo safi, dufite ubwenge, tukiwa na hekima, tutarambirwa, bila kuchoka, tugira neza, tukitenda vyema, dufite umwuka wera, tukiwa na Roho Mtakatifu, dufite n'urukundo rutaryarya, tukiwa na upendo bila unafiki, tuvuga ijambo ry'ukuri, tukisema neno la ukweli, dufite imbaraga z'Imana, tukiwa na nguvu za Mungu, dufite intwaro zo gukiranuka, tukiwa na silaha za haki z'iburyo n'iz'ibumoso, kuume na kushoto. Aya magambo yose, maneno haya yote, aya yose ijambo rimwe yanakuja kuambatana kwa neno moja, umwuka wera, Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Buriya hari ikintu gikomeye cyane Satani yakoze. Kuna kitu ambacho shetani amekifanya, ni ugucangacanganya abakristo ku bintu bijyanye n'umwuka wera. Ni kuchanganya wakristo kuhusu Roho Mtakatifu. Abantu benshi iyo uvuze umwuka wera, watu wengi ukisema Roho Mtakatifu bumva iki? Wanaelewa nini? Iyo bavuze umwuka wera wumva iki? Wakisema Roho Mtakatifu unasikia nini? Bamwe bumva kuvuga cyane, wengine wanasikia kusema sana. Hari ahantu hari umwuka wera, hapo kuna Roho Mtakatifu. Noya nasema la, hari ahantu hari umwigisha uvuga cyane. Hapo kulikuwa mhubiri ambaye anasema sana. Abandi wengine kabwira ati mwitorero ryacu, kwa kanisa letu ha umwuka wera, kuna Roho Mtakatifu. Ntabwo naje nambaye ikote, sijakuja nikivaa suti. Ariko umuntu agakuramo ikote, mtu anavua, anatoa suti, anaanza yari naga mwiteraniro, akitoa kwa kanisa, kabona abantu bose basubiye inyuma, watu wanarudi nyuma nk'amasaka agushijwe n'umuyaga, kama yale ambayo yameharibiwa na mpepeo, bakagwirirana, wanaanza kuangukiana. Hari ahantu hari umwuka wera. Hapo kulikuwa Roho Mtakatifu. Kiriya nicyo kishe umurimo w'Imana. Hicho ndicho kimeharibu kazi ya Mungu. Kuko umwuka wera, Roho Mtakatifu, yabaye nk'ikintu sinzi uko nabyita. Amekuwa kama ni kitu ambacho sijui niseme nini. Ahantu tujya tukanywa inzoga tugasinda, mahali tunaenda na kunywa pombe na kulewa, cyangwa se ahantu tujya kera tukiri bato, tukiwa wadogo, hariko nazi twajyaga turirimba, ubu niko subiza amazi nyuma nkavuga ntitwapfuye kera. Tulikuwa tukiimba na nikifikiria ninasema tumeharibika zamani. Tugikizwa, bado wakati tumeokoka, twajyaga mu byumba tugasenga, tulikuwa tunaenda kwa maombi. Ahantu nabonye amapenda kiri ni hano.
mahali nimeona hizo mapendo zikiwa ni hapo. mapendo Hizo twarayakubitaga kabisa, tulikuwa tukicheza vizuri, maze tugakubita tugashyushya. tunacheza na kuwasha moto. ariko nasimwe nibuka twajyaga turirimba, Tulikuwa tukiimba chorus, muze twisengera Imana maze tuombe twigire Mungu. Mwuka twiyumvira uwo munyenga, twiterera hejuru tukabyina, tusikie vizuri, tukacheza na kuruka. haze mbwana ariko ni hehe twari twarakuye ubwo bupfu? Hiyo ujinga tulikuwa tumeitoa wapi? Twisengera Imana, Tuombe Mungu, twigire mu mwuka, tuingie katika roho, twiyumvira uwo munyenga. tusikie hiyo kitu kuwa ni kizuri. Furaha basi, tujifurahishe. Ninde wababwiye ko duhabwa umwuka wera? Nani amewaambia tunapewa Roho Mtakatifu? Ngo twumve umunyenga. Ili tujifurahishe. Hari igihe abana batoya, watoto wachanga, babona umuntu agenda kuri moto, wanaona mtu akitembea kwa pikipiki, ati nzi umunyenga, nikuje unifurahishe. ati jyaho, enda ukatsa moto, unaenda kwa pikipiki, ukamuzenguruka, unaanza kumzungusha, wagaruka ati bampaye umunyenga, nimesikia urao. cyangwa ubundi akajya mu modoka, anaingia kwa gari. abana wanjye bakiri batoya, watoto wakiwa wachanga wangu, bajya ngo papa, dadi, tuzu duhe umunyenga, tukuje utufurahishe, muze tugende, kujeni twende. bakaza bakabyigana ku bibero byanjye bakicara, wanakuja kwa miguu yangu wanaketi. urumva sinari kubagirana kure, singewafikisha mbali kuko polisi bari kumfata, sababu ningeshikwa na polisi. ntabwo wemeye gukikira umwana utwaye imodoka, haistahili kubeba mtoto ukiwa umeongoza gari. bagafotavora y'imodoka, wanachukua steering ya gari, zunguza ariko jya gukora akazi ko kwifata gusa ngo hanyuma yaza kurangiza. Akisha kumaliza, ngo nahoze ntwaye imodoka ya papa, nilikuwa nikidrive gari ya dadi, namuhaye umunyenga, nimempea hiyo urao. Ikintu kibabaje mu bintu by'umwuka, kitu cha kuhuzunisha katika roho, abakristo benshi bazi ko umwuka wera ari umunyenga tubona. Wakristo wengi wanajua ya kwamba ni kujifurahisha, tukavuga mu ndimi, tunaongea kwa ndimi, tugahanura na tunatabiri, tukikubita hasi, tunaanza kujipiga chini, tukigaragura, tunaanza kujiviringisha, tukigira mu mwuka tukiyumvira umunyenga, na tunaingia kwa roho na kusikia furaha hiyo tu. Ntabwo ari byo. Sio hiyo. Ubundi mu buzima bw'umukristo, kwa katika maisha ya Ukristo, hari ibintu bibiri by'ingenzi. Kuna maneno mbili ya sama. Ikintu cya mbere ni ukwakira agakiza. Kitu cha kwanza ni kupokea wokovu. Ikintu cya mbere twinjiriramo. Kitu cha kwanza ambacho tunaingia ndani nayo. Kandi kindagira ngo cyane cyane twebwe abigisha mu byumve neza. Sisi walimu tusikie vizuri. Kuko ahani naho ubukristo bwapfiriye. Hapo ndipo mahali Ukristo umeharibikia. Ubundi agakiza, wokovu, murabona hariya ruriya rugi rukinze. Hapo mlango imefungwa. Hariya kuri ya muryango ukinze. Kwa mlango huo umefungwa. Iyo ukinguye tukinjira. Ukifungua na tunaingia. Hariya ni mu gakiza. Hapo ni katika wokovu. Ariko se iyo winjiye mu rusengero, basi ukiingia katika kanisa, urakomeza ukaririmba umuryango, unaendelea kuimba mlango. Kuko kenshi iyo twigisha, tukifunza, turigisha tukagarukira kugakiza. Tunafunza na tunarudia hapo kwa wokovu. Nilimo gushakisha ahantu haba hamanitse umusaraba hano. Nilikuwa nikitafuta mahali kuna msalaba. Tukigisha tukagarukira ku musaraba. Tunarudilia hapo kwa msalaba. Buriya iyo wigishije ukagarukira ku musaraba, ukifunza na kurudilia hapo kwa msalaba, nta kosa uba wakoze. Hauna kosa. Kuko niko tugomba kubigenza. Ni hivyo, ni lazima tufanye hivyo. Ntabwo wamenye ibiri utayinjiyemo. Huwezi jua kile kiko kwa nyumba na kama hujaingia ndani. Ariko ubwirije ku musaraba. Lakini ukihubiri kuhusu msalaba, kandi mu bantu bakunda kuubwirizaho, na watu ambao wanapenda kuhubiri, mu 2000 mwaka badutumye Amsterdam. Wametutuma huko Amsterdam. Muvuga butumwa ukomeye cyane witwa Billy Graham. Billy Graham huyo mbona aranyandikiye. Akaniandikia ati tuyobowe n'umwuka wera, tukiongozwa na Roho Mtakatifu, twumvise twagusaba kuzaba ari wowe wigisha ku mukristo n'umusaraba. Tumejihisi tukwambie ufunze kuhusu mkristo na msalaba. Ndagenda nigisha ku mukristo n'umusaraba. Nikaenda nikafunza hayo. Nzi kwigisha ku musaraba. Ninajua kufunza kuhusu msalaba. Kukuboko kw'ibumoso n'ukw'iburyo k'umusaraba. Mkono wa kuume na kushoto wa msalaba. Shobora kukubwira n'iby'imbere y'umusaraba n'iby'inyuma y'umusaraba. Naweza kuambia mbele na nyuma ya msalaba. Ariko umusaraba, lakini msalaba, muribuka bajya basoma igitabo cy'umugenzi. Wale ambao wanasoma kitabu cha msafiri.
niwe yasize umutwaro yari yikoreye. Ameacha mzigo hapo ambaye alikuwa Ariko akibeba. maze umutwaro umaze kumuva ku bitugu. Hiyo mzigo ilipotoka begani kwake. Iri ni tangiriro. Hii ni mwanzo y'umunezero wa furaha yangu. Aha ni hapo ndipo wamvuye mzigo umetoka kwenye mgongo. Nashukuru msalaba. Nashima yamvanziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Urumva ababivuze neza. Amesema vizuri. Iri ni itangiriro. Hii ni mwanzo. Kuko aho niho tugera. Hapo tukifika umutwaro ukatuva ku bitugu. Mzigo unatoka kwa mgongo. Ariko umutwaro umaze kuva ku bitugu. Mzigo unapotoka kwa mgongo. Hari urundi rugendo ugomba kugenda. Kuna safari ambayo unapashwa kutembea. Kugira ngo ugere iyo wajyaga. Ili ufike mahali unaelekea. Hallelujah. Amen. Ikibazo rero dufite. Shida tunayo. Nuko twagarukirije inyigisho zacu. Ni kwa sababu mafunzo yetu. Itangiriro. Ni hapo kwa mwanzo. Umwe yigisha. Mmoja akifunza. Akavuga agakiza. Anasema wokovu. Naza. Mwingine akikuja. Avuga umusaraba. Anasema msalaba. Hagarukirizaho. Anakomea hapo. Icyo ngicyo nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi buri mukristo wese yagombye kumenya. Hicho ni kitu cha thamani ambacho kila mkristo ni lazima ajue. Kuko iyo utanyuze ku musaraba. Kama hujapitia kwa msalaba. Iyo utanyuze ku musaraba. Kama hujapita kwa msalaba. Iyo utanyuze ku musaraba. Kama hujapita kwa msalaba. Uba uriye inkike. Umepanda ukuta. Muribuka muri iyo gitabo cy'umugenzi. Katika kitabu cha msafiri hicho. Harimo umuntu wari uriye inkike. Kuna mtu alikuwa amepanda ukuta. Abamukristo bakajya bamubwira ariko ubu nta hantu utanyuze. Mkristo akamwambia, je, hakuna mahali haujapitia? Kandi hano mu rusengero muzababona. Na mtawaona hapa kanisani. Mugendana. Mukitembea nao. Ariko waje umwitegereza. Ukimtazama. Kavuga atari ko uyu muntu. Nasema mtu huyu. Uyu muntu. Mtu huyu. Uyu muntu. Mtu huyu. Ntabwo yanyuze ku musaraba. Hajapitia msalabani. Baragaragara. Wanaonekana. Hallelujah. Amen. Ariko iyo umaze kuva ku musaraba. Ukishatoka msalabani. Ikindi cya kabiri gikomeye. Neno la pili. Ugomba gusobanukirwa. Ambalo ni lazima uelewe. Ari nacyo ndivugeho uyu munsi. Na hicho ndicho nitaongea sana leo. Kuzura umwuka. Kujaa roho. Hallelujah. Amen. Buriya nkunda ukuntu Yohana Umubatiza yabivuze. Yohani akasema abantu bamuzagaho. Watu walikuwa wakikuja kwake. Akabwiriza kwihana ibyaha. Anawaambia kutubu dhambi. Akavuga ati mwihana ibyaha. Tubuni dhambi. Ariko ati kandi nyuma yanjye. Na baada yangu. Haje undusha imbaraga. Kuna yule ambaye ananizidi nguvu. Genda babatirisha amazi. Mimi nabatiza kwa maji. Wazababatirisha umwuka n'umuriro. Yeye atabatiza kwa roho na kwa moto. Hallelujah. Amen. Noneho umunsi umwe Paulo aragenda ageze muri Efeso. Alipofika Efeso asanga yabigishwa bamwe. Akapata kuna wanafunzi. Arabareba. Akawatazama. Yibaza ikibazo bafite. Akajiswali, je, ni shida gani wako nayo? Aziriko. Mwigeze muhabwa umwuka mukimara kwizera. Mumepokea roho wakati mumeokoka. Arabwa atereka nta nubwo tuzi ko n'umwuka yaje. Hatujui kama na roho amekuja. Nta nubwo muzi ko umwuka yaje. Hamujui kwamba roho amekuja. Mwabatijwe mubatizo ki? Mumebatizwa batizo gani? Umubatizo wa Yohana. Wa Yohana. Wo kwihana ibyaha. Wa kutubu dhambi. Witangiriro. Wa mwanzo. Haraho mwagarukiye. Kuna mahali mumerudilia. Ngo abasubiramo. Akarudi kwa wao. Arabanza arabigisha. Akaanza kuwafunza tena. Ababwira ibya Yesu neza. Akawaambia mambo ya Yesu vizuri. Aranababatiza. Na akawabatiza. Abarambika ibiganza. Akawanyoshea mikono. Buzura umwuka. Wakajazwa roho. Mu myaka 2 gusa. Kwa miaka 2 tu. Ngo Aziya yose yari yumvise ubutumwa bwiza. Huko Asia yote wakasikia injili njema. Babatirijwe umwuka n'umuriro. Walikuwa wamebatizwa kwa roho na kwa moto. Abakristo bona baraho. Kuna wakristo wako hapo. Baraho. Wako hapo. Baraho. Wako hapo. Barakonje. Ni wao wamekuwa baridi. Batuye Kasarani. Wanaishi Kasarani. Na waranye na Bishop kare. Wana Bishop hapo. Ambwira atari ko ati we ntabwo wumva imbeho. Wewe hausikii baridi. Ndabona ni muri iki cyokere urumva imbeho. Kwa joto hii wewe unasikia baridi. Hari abantu bagira imbeho kandi hari icyokere. Kuna watu wanakuwa na baridi ni wakati wa joto. Hari abantu bajya bambwira ariko ntabwo ujya wumva imbeho. Wewe hausikiangi baridi. Ahubwo niyo wabatijwe mu mwuka n'umuriro. Ukibatizwa kwa roho na kwa moto huwezi sikia baridi. Ariko bwo kuganira.
lakini ilikuwa ni mazungumzo. kuko imbeho ifata umubiri, Baridi inashika mwili, umwuka agafata ubugingo. roho anashika nafsi. Icyo nashaka kubabwira, Ninachotaka kuambia, nyuma yo gukizwa baada ya wokovu ugomba kuzura umwuka. lazima kujazwa Roho Mtakatifu. Kubera iki? Kwa nini? Aya magambo yose Paulo akoresha hano atuma umukristo yiha agaciro. Maneno haya ambayo Paulo anatumia ili Mkristo ajipe sama, Yose yote ni imbuto z'umwuka. ni matunda ya Roho. Iki rero ndagira ngo tucyumve neza. Nataka tuelewe vizuri. Hari abantu benshi bafite imbaraga z'umwuka pe. Kuna watu ambao wako na nguvu za Roho. Ni nacyo gituma amatorero afite ibibazo. Ndiyo sababu makanisa yako na shida. Abantu benshi bamaze kuzura umwuka, Watu wengi wakijaa Roho Mtakatifu, akabona arabwiriza abantu bakamukunda. anaona akihubiri watu wanampenda. Iyo atagize umugisha ngo agire imbuto z'umwuka, Kama hakubarikiwa ili akuwe na tunda za Roho, ahinduka ikibazo aho kuba igisubizo. anakuwa shida badala ya kuwa jibu. Kuko buriya imbaraga z'umwuka, Nguvu za Roho ntabwo arizo ziranga umukristo ukuze. sio hiyo ambayo inaonyesha Mkristo ambaye amekuwa, Imbuto z'umwuka bali ni matunda ya Roho. mwitegereze muri Bibiliya zanyu. Katika Biblia zenu Reka mbahe ingero. nitawapea mfano. Abantu benshi iyo bagarukiye ku mbaraga, Watu wengi wakirudilia hapo kwa nguvu, bakora amahano menshi. wanafanya mambo ambayo hayastahili. Kuki mvuze ni? Kwa nini? Muzarebe ahantu hose Mahali pote dufite mu isezerano rishya, ambayo ni kwa agano jipya, iyo abantu bamaraga gukizwa watu walipookoka bakabasengera, na kuombewa, buzuraga umwuka, walikuwa wakijazwa Roho, bagatangira guhanura. wanaanza kutabiri. Bese ubwo bibura ngo babaga bakuze. Basi walikuwa wakitabiri kama wamekuwa. Ibuka abantu bo kwa Korneliyo. Watu wa huko kwa kina Kornelio. Petero yarakirimo kwigisha, Petro alikuwa akihubiri, atararangiza alikuwa hajatamatisha. Imana ibabatiza mu mwuka, Mungu akawabatiza kwa batangira Roho, kuvuga mu ndimi no guhanura. wakaanza kusema kwa ndimi na kutabiri. Ariko nta kintu na gike bari bazi ku nzira y'Imana. Lakini hawakuwa wanajua chochote kuhusu njia ya Mungu. Buzimuka Wamejaa Roho, ariko ntibarakura. hawajakuwa. Haleluya. Amen. Buri impamvu abakristo benshi baduteza ibibazo, Kinachosababisha Wakristo walete shida, abantu twita ngo nabanyempano, wale ambao tunawaita wenye karama ama vipawa, abahanuzi, manabii, aberekwa, wale ambao wanafunuliwa, abandika amandiko, wanaandika maandiko, bagira aho ngaho bakabyimba. wanaanza sasa kuwa ni wenye nguvu. Uzuwo ndiwe. Najua mimi ni kina nani? Jewe ndahishurirwa, Mimi nafunuliwa, genda hanura. mimi natabiri. Ukaba uri umukristo mu itorero nyobora. Ikiwa ni uko kwa kanisa ambalo ninaongoza, Okay, fine. Wenda uhanure, tabiri, umanure n'ibyo mu ijuru. hata kama ushushe yaliyo mbinguni. Ubwo ari je pastori wawe, Mimi nikiwa mchungaji wako, uragendera kuri gahunda ndi buguhe. utafuatilia taratibu ambazo nitakuelekeza. Ari je nigeze gucecekesha abahanuzi. Kuna wakati nimewanyamazisha manabii, Batangiye guhanura umuntu ari umwigisha arimo kwigisha. walikuwa wameanza kutabiri ukiwa mhubiri akihubiri. Shiraho agapfukamunwa. Kumwambia weka mask. Bararakara bamwe. Wengine wakahuzunika. Nimugoroba umwe arampamagara. Mmoja akanipigia jioni. Twacecekesheje Imana. Kwa nini umemnyamazisha Mungu? Naramubwira ntoya. Nikasema la, Nacecekesheje umuhanuzi. nimenyamazisha nabii. Ati buriya iyo ari bishop waje, Angekuwa ni bishop amekuja agafata ijambo na kuchukua neno hilo, wari kumucecekesha. ungemnyamazisha. Bibiriya ibyo yakoze ntabwo bishop yabikora. Hayo angefanya bishop, hawezi fanya hayo. Ntabwo umuvuga butumwa yatangira kwigisha ngo bishop nawe atangire kuvuga. Mhubiri hawezi anza kuhubiri bishop aanze kuongea. Bishop twamuha ijambo, Bishop tunampea nafasi, ariko ntabwo yaza kuvuga umwigisha atangiye kwigisha. lakini hawezi kuja kuongea na mhubiri anaendelea. Itorero ry'Imana rigendera kuri gahunda. Kanisa la Mungu linakuwa na mpango. Kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo wica gahunda nge mu cyaha. Na neno la Mungu linasema yule ambaye anaharibu program, huyo ni ametenda dhambi. Na cyashyu wicaga gahunda. Mimi nilikuwa nikimkemea yule ambaye anaharibu Ngo ariko mpango. buriya warakaje Imana. Na yeye akasema umemkasirisha Mungu. Ntoya narakaje umuhanuzi. Nimemkasirisha nabii. Imana izabimbaze. Mungu aniulize hayo, Nzayisubiza. nitamjibu. Yibwire ntabwo ari je wanditse Bibiliya. Sio mimi nimeandika Biblia. Wanditse yuko itorero ryawe rizagendera kuri gahunda. Umesema kanisa lako linakuwa na mpango, taratibu. Urangije ungira umuyobozi w'itorero ryawe. Na baadaye ukanifanya kiongozi wa kanisa. Nshinzwe kureba ko itorero ryawe rigendera kuri gahunda. Ni lazima nichunguze kama kanisa linafuatilia Rero mpango. ubanze Imana izancira.
sijue kama nikihukumiwa na Mungu. urumparire nayo. Acha mimi na Mungu basi. Kuko kuba wuzuye umwuka Ikiwa umejazwa roho, ntibikuraho yuko ugomba kuyoborwa. haitoshi kuwa wewe unaongozwa. Abanyempano murimo hano mwese, Wale ambao mko na karama tofauti, mpereye ku bayumbe n'abahanuzi waombezi na manabii, ugomba gukorera munsi y'ubuyobozi bw'itorero. lazima mfanye kazi yenu chini ya uongozi wa kanisa. Kuko umwuka w'Imana ni umwuka wa gahunda. Roho wa Mungu ni roho ambayo ana taratibu. Umwuka w'Imana ntabwo ari umwuka w'ubwigomeke. Roho wa Mungu si ule wa kujifanya vikundi. Umwuka w'Imana ni umwuka wo gufasha umurimo w'Imana. Ni roho wa kusaidia kazi ya Mungu. Kandi niba Imana yarahaye bishop kuyobora itorero, kama Mungu amempea bishop kuongoza kanisa hili, ubwo impano zose, karama zote zigomba gukorera munsi y'ubutware, zinafanya chini ya uongozi wake. Bishop tugiye mu ishuri, tukienda shuleni na bishop, namwigisha buri, naweza mfunza. Kwa shobora kuba afite diplome, anaweza kuwa akona cheti hicho, ariko je mfite doctora, yeye akona PhD, ariko nje nkaba umukristo wa hano, lakini nikiwa mshirika wa hapa nakumvira bishop, ni lazima nimtii bishop. Ntabwo najya mubwira ngo bishop, siwezi mwambia bishop ngo urabizi, unajua je mfite PhD, mimi niko na PhD. Fine, ufite PhD, uko na PhD, ariko uri umukristo, lakini wewe ni mshirika. Niba uyoborwa n'umwuka, ikiwa unaongozwa na roho, uzumvira uw'Imana yatoranije ngo yobore iryo torero. Ni lazima utii yule ambaye Mungu amemchagua kuongoza kanisa hilo. Kuko umwuka wa Yesu, sababu roho wa Mungu, umwuka w'Imana, roho wa Mungu ni umwuka wa gahunda. Ni roho ambaye kandi ikindi gikomeye, kitu ambacho ni kizito, iyo utangiye kuzana urusaku, ukianza kuleta kelele, ushobora gukubitwa, unaweza chapwa. Mujya mwibuka Miriam na Aroni? Mnakumbuka Miriam na Aruna? Baricaye, wameketi. Miriam abwira Aroni, Miriam akamwambia Aruna, Aruna, uriya petit frère, huyu brother yetu mdogo, yibwira te kuyobora uhari? Kwa nini anaongoza na wewe huko? Nanjye mpari, na mimi niko. Kariya gahungu igihe ingona zendaga kukarya sijoro gahagazeho. Kijana huyo simamba zilikuwa zimkule hapo. Igihe bagashyiraga mu kantu kagatete bakagata muri Nili sijoro gahagazeho. Wakati wamemtupa huko si mimi nilikuwa hapo. None kihaye kutuyobora. Sasa amejipea uongozi wa kutuongoza. Maniti Aroni na Miriam. Aroni na Miriam, muzane na Mose imbere y'ihema. Kujeni na Musa hapo kwa maskani. Mbigisha uko bigenda mu murimo wanyu. Niwafunze vinavyo fuata kwa kazi yangu. Muri bande ngo muvuge nabo mugaragu wanjye Mose. Nyinyi ni wanani ili mumtete mtumishi wangu Musa? Niba mufite n'impano, kama mna karama, nzajya mvugana namwe. Nitakuwa nikiongea nanyi. Mwiyerekwa, kwa ufunuo, mu nzozi, kwa ndoto, cyangwa handi. Na pengine. Ariko uyu Mose, lakini Musa huyu, nije wamwihamagariye. Mimi ndio nimemuita. We twivuganira imbone nkubone. Tukiongea na yeye ana kwa ana. Mutinyuka mute kumuvuga nabi. Na namna gani mnaendelea kumteta? Ngamabwira ikindi kintu muziga. Neno lingine lazima mjue. Bonda bigisha inyigisho y'umwuka mu buryo bufatika. Na wafunza mafunzo ya roho ambayo ni ya ukweli. Ntukicare unegura umuyobozi. Usimtete ama ukimdharau kiongozi wako. Ushobora kugaya ibyaha akora kuko niba bikora. Anaweza kuwa anafanya dhambi kuko byo bibaho. Yanawezekana. Ariko ntuzicare unegura gusa kubera kukunda kunegura. Lakini usikae ukimdharau kwa sababu wewe kazi yako ni hiyo. Ushobora kubona Imana igukubisa utazi icyo uzira. Unaweza chapwa na Mungu bila kujua. Hivyo Miriam na Aruna kuburya bayoborwa n'umwuka, wanaongozwa na roho, bagendera muri zingeso turimo kureba. Wanaenda kwa tabia hizi ambazo tunatazama. Murongo wa 6, mstari wa 6. Tufite umutima uboneye, katika kuwa safi, tufite ubwenge, katika elimu, tutarambirwa, katika uvumilivu, tugira neza, katika utu wema, tufite umwuka wera, katika Roho Mtakatifu, tufite n'urukundo rutaryarya, katika upendo usio unafiki, ijambo ry'ukuri, katika neno la kweli, dufite imbaraga z'Imana, katika nguvu ya Mungu, dufite intwaro zo gukiranuka, kwa silaha za haki z'iburyo za mkono wa kuume na kushoto. Nuko rero nababwiraga ibi byose, haya yote bikubiye mu mwuka wera, ni katika Roho Mtakatifu. Mujye mu Agalatia 5. Agalatia 5. Paulo yandikira Abagalatia arababwira ngo, Paulo akawaandikia Wagalatia na kuambia, igice cya 5 umurongo wa 22, mlango wa 5 mstari ni wa 22. Ariko rero imbuto z'umwuka, lakini tunda la roho ni urukundo, ni upendo, ni ibyishimo, furaha, amahoro, amani,
no kwihangana, uvumilivu, no kugira neza, utu wema, n'ingeso nziza, fadhili, no gukiranuka, uaminifu, no kugwa neza, upole, no kwirinda. kiasi. Ibimeze bityo Juu ya mambo nta mategeko abihana. kama hayo hakuna sheria. Musubire muri biriya bimenyetso by'umukristo, Mutarudi hapo kwa hizo tunda za Mkristo wihesha agaciro, ambaye anajipea sama. Muraza gusanga ari amagambo yose ari yagaruka mu Bagalatia 5 nk'imbuto z'umwuka. Haya maneno ndiyo yanarudi hapo kwa Wagalatia 5, ni matunda ya Roho. Bivuga iki rero? Ni nini sasa maana yake? Bivuga ngo umukristo ushaka gukorera Imana, Mkristo ambaye anataka kumtumikia Mungu, aka umukristo ufite agaciro, ambaye ni Mkristo mwenye thamani, naharanire kwera imbuto z'umwuka. ni lazima akuwe anataka kuwa na matendo ya Roho. Hallelujah. Matunda ya Roho. Hallelujah. Amen. Ariko ndagira ngo mubyumve, nataka muyaelewe, kuko dushobora kuza hano tukavuga ngo tugiye kuba abantu bihesha agaciro. Tunaweza kuja hapa tuseme tu watu ambao wanataka kujisifu njema. Unashakisha ukuntu uzabigeraho bikagushobera, Unatafuta vile utakavyovifikia, unashindwa. Imana ikakubwira ngo biroroshye cyane. Mungu anasema ni rahisi. Shimikira kuzura umwuka. Wewe ujae Roho Mtakatifu. Gira ishyaka ryo kuzura umwuka. Uwe na shauku ya kujaa Roho. Shakisha kuzura umwuka. Tafuta kujaa Roho Mtakatifu. Reka rero mbere iki kintu gikomeye. Nitawaonyesha neno kuu. Ni murebe uko twicaye ahangaha twese. Mnaona tumeketi hapa wote. Iyi nyigisho ndimo kwigisha, somo hili ambalo ninalifunza, bitatu bya kane ntabwo murimo kuyumva. Watu wengi hawasikii. Ushobora kurahira ntabeshye, bila uongo, ko benshi ndetse murimo kwibaza ibyo ndimo kubabwira. Wengi mnaanza kujiswali ninachowaambia, kuko ni inyigisho abantu batamenyereye, kwa sababu ni mafunzo ambayo watu hawazoei. Ni inyigisho tudakunda kwigisha, ni mafunzo ambayo hatuyapendi. Ndabeshyara, nimedanganya? Nubu mbakoresheje ikizamini benshi bavuga rero zibire bintu bivugaga nibi. Mwebwe mwabyumvaga? Hata nikifanyisha mtihani mnaweza sema hayo yanasema ni nini. Ndagusabye Mwuka Wera umfashiriza aba bantu babyumve. Roho Mtakatifu na kuomba saidia watu hawa wanielewe. Kuko itorero rizatangira kuba itorero rizima ry'imbaraga. Kanisa litaanza kuwa kanisa ambalo ni la nguvu. Umunsi tuzumva kamaro n'umwanya w'Umwuka Wera mu buzima bwacu. Siku ambayo tutasikia usamani wa Roho Mtakatifu ndani mwetu. Nimwitegereze kuva mu isezerano rya kera. Hata kwa agano la kale. Ikintu cyose Imana yashatse gukora gifite imbaraga. Kila kitu ambacho Mungu ametaka kutenda kiwa na nguvu, yarabanzaga ikamanura Umwuka Wera. Mungu alikuwa kishusha Roho Mtakatifu. Imana ikirema isi, Mungu alipoumba ulimwengu, baratubwira ngo isi yariho ubusa. Ulimwengu ulikuwa hauna chochote, icuza umwijima na giza, iriho amazi na maji, ngo iriho n'umwijima pia na giza. Ngo ariko lakini ngo Umwuka w'Uwiteka, Roho wa Mungu, yagendagendaga hejuru y'ayo mazi, alikuwa akifunika maji, akitembea juu ya maji. Rero ni ikintu gikomeye cyane, ni kitu kigumu sana. Nkunda gukoresha iki kigereranyo kugira ngo abantu babyumve. Nataka kutumia mfano huyu ndio watu wanielewe. Wari wamena igi ry'inkoko? Umepasua liyai. Igi ry'inkoko iyo urimennye, liyai ya kuku ukipasua, havamo ibintu by'igitare. Kuna mambo ambayo yanatoka hapo. Sinzi n'igitare n'ibintu habamo umuhondo n'ibindi bitagira ibara. Kuna yellow na mengine ambayo hayana kala. Nubwo babyita umweru w'igi ariko ntabwo biba ari umweru. Wanasema ni nyeupe ya liyai lakini si nyeupe. Nta magufwa barimo, hakuna mfupa, nta mababa, hakuna mabawa, nta kintu cyari cyo, hakuna chochote. Ariko inkoko igafata igi, lakini kuku ichukue liyai, ikaryicara hejuru, imekaa juu ya liyai. Nta kindi kintu inkoko ikora, hakuna neno lingine kuku inafanya. Nta mazi ishyiramo, hakuna maji, ntabwo irifungura ngo igishyiramo amagufwa, hajafungua liyai aweke mifupa, anakaa tu. Igi ririmo amazi, liyai likiwa na maji. Iminsi 21, siku 21, inkoko yicaye hejuru y'igi, kuku akikaa juu ya liyai. Umunsi wa 21, siku ya 21, kumva imishwi y'inkoko iravuga. Unaanza kusikia watoto wakilia. Yavuye hehe? Wametoka wapi? Mwigi ryatwikiriwe n'inkoko, katika liyai lililofunikwa na kuku. Mwigi ryabundikiwe n'inkoko, liyai lililofunikwa na kuku. Urera n'Umwuka Wera niko abigenza. Roho Mtakatifu anafanya hivi, akabundikira ibintu bidasobanutse, anakuja anafunika yale ambayo hayaeleweki, anafunika. Imana yavuga, Mungu akisema, ubuzima bukajyamo, maisha yanaingia. Haleluya, haleluya.
rero ni ikintu tugomba kumva, ni kitu ambacho tunapashwa kuelewa natwe kugira ngo tuvemo abakozi b'Imana basobanutse. nasi ili tukue watumishi wema. Imana iraza ikakureba, Mungu anakuja na kutazama waracanganyikiwe, kama umechanganyikiwa, umwuka akagutwikira, roho anakufunika, ukabona umuntu atangiye gusobanuka, unaona mtu ameanza kuelewa. haleluya, Haleluya. buriya nkunda mu isezerano rishya, Agano jipya, Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe, Mungu akitaka kutenda jambo silo la ituma kawaida, marayika, anamtuma malaika. genda umbwirire umukobwa witwa Mariya Nenda ukamwambie Mariamu ngo urasama. utachukua mimba. Mariya aramubwira ati, se marayika, ubu ntiwataye umutwe? Je, haujachanganyikiwa malaika? Sindarongorwa, Mimi ni msichana, yego mfite fiance, ndiyo niko na mchumba, ariko sindyamana na fiance. silale pamoja na mchumba. Ntabwo twe dusambana. Sisi hatufanye mambo ya Kandi uzinifu. abahungu muri hano, Wa vijana ambao mko hapa, abatarashaka abagore, ambao hawajaoa, namwe muzabyige, na nyinyi mjifunze hayo. muzaryamane na fiance mutarakora ubukwe, Usilale pamoja na mchumba wako kama hamjafanya harusi, nubwo ari fiance wawe. hata kama ni mchumba wako. Kuryamana nawe mbere yuko mushyingirwa Kulala naye kama hamjafanyiwa ndoa takatifu ni icyaha. ni dhambi. Ntabwo ngo rwose kuba byaba icyaha, Kwa nini kuwe dhambi? ko kandi twaremeranije. Na kama tumekubaliana, Muzi impamvu? mnajua ni nini? Ndabaha ebyiri. Nitawapea sababu mbili. Tekereza ko uyu mukobwa mwuzuraga, Mnajua huyu msichana ambayo mnaelewana mukaryamana, na mnalala pamoja, wagera hari imbere kifika hapo mbele ugasanga ntabwo mukwiranye, unapata si size yako, hanyuma mugatandukana, na mnaachana. ntibijya bibaho? Si hayo yanakuwa, gusa azagenda ari umugore cyangwa ari umukobwa, ataenda akiwa ni mama ama ni msichana. Reka noneho dufata urundi ruhande, Kwa side nyingine muraryamanye, mumelala na yeye, umuteye inda, umempatia mimba, ibyago bijya bibaho, hiyo ni accident, ugapfa, unafariki. zasigara ari umugore Atabaki akiwa ni mama ama ni msichana. ko byose bijya bibaho, Yote yanawezekana. jya wihangana. Uvumilie. Niyo mpamvu muri aya magambo twabonye Ndiyo sababu kwa maneno haya harimo n'ikintu cyitwa kutarambirwa, kitu ambacho si cha kwihangana. kuvumilia. Niba warasabye, Kama umeomba, ihangane. vumilia. Niba mwuzura, Kama mnajisikia pamoja, ihangane. vumilia. Umunsi uzagere, Siku ifike, mukore ibintu uko bikwiriye gukorwa. mfanye kama ipasavyo. Amen. Amen. Mariya rero, Mariamu huyo, umwuka araje aramubwira ati, rero ugiye gusama. Roho akaja akamwambia, karibu uchukue mimba. Marayika, Malaika, ndasama ne ko ntararyamana n'umugabo. nitachukua mimba kivipi na sijalala na mume? Aramubwira toya. Akasema la, Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe. Mungu atafanya jambo ambalo si la kawaida. Umwuka wera azakuzaho, Roho wa Mungu atakuja kwako, agutwikira, atakufunika usaminda, na utachukua mimba ukiri isugi, ukiwa bado wewe msichana. uzabyara umwana, Utamzaa mtoto, azitwa ukomeye, ataitwa mwenye nguvu, azitwa umwana wisumba byose, ataitwa mtoto ambaye uzamwite Yesu, umuite Yesu. ni uzakiza abantu ibyaha byabo. Huyo ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Uriya mukobwa yari igitangaza. Msichana huyo alikuwa Abwira malaika. ajabu. Malaika akamwambia, Abwira marayika, akaambia malaika, ndi umuja w'umwami Imana, mimi ni mtumishi wa Mungu, kama ni mbaye mjakazi wa Mungu. biba uko byakabaye, Iwe kama itakuwa, bimbeho ukuvuze. yatendeke kama Buri ulivyonitabiri. cyatumye Mariya avuga kuriya, Kilichosababisha Mariamu aseme hivi, gutwita atararongorwa kuchukua mimba kama mu mategeko fanya ya harusi. Mose, Kwa sheria za Musa yari afite inzira ebyiri gusa: alikuwa na njia mbili tu, kurongorwa n'uwamuteye inda, kwenda pamoja na yule amempea mimba, cyangwa bakamutera amabuye. ama wamrushie mawe. Niyo mpamvu marayika yagiye kwa Yosefu. Ndiyo sababu malaika akaenda kwa Joseph. Yosefu atangiye gutekereza ibyo kumureka. Joseph alikuwa akifikiria mambo ya kuachana na yeye. Nawe tugenda twara uriya mukobwa, Akasema usimhofu kumchukua huyo, batamutera amabuye, wasimrushie mawe, kubera yuko inda twite kwa sababu mimba ako nayo niyo umwuka wera. ni ya Roho Mtakatifu. Ariko mbabwire we ntabwo byari byoroshye. Lakini haikukuwa rahisi. Bishop, ndabazi rwose muri abantu b'umwuka. Najua nyinyi ni watu wa kiroho. Uwo mukobwa aje akakubwira ati ntwite inda y'umwuka wera. Msichana akuja kwambia niko na mimba ya Roho Ni wangahe muri twe babyemera? Wangapi kati yetu wanaweza kubali hayo? Uriya kira Imana. Hanyuma ariko umwana yaravutse. Lakini mtoto amezaliwa. Imana ikora ikintu kidasanzwe. Mungu akafanya jambo lisilo la kawaida. Haleluya. Amen. Ariko nufata n'abantu bose Imana yakoresheje,
Tazama watu wote ambao Mungu amewatumia. Guhera mu isezerano rya kera. Kuanzia agano la kale. Twahoze tubyiga mu gitondo. Tulikuwa tukiyasoma asubuhi. Mbere yuko Imana ituma Mose. Kama Mungu hajamtuma Musa, yabanje kumwigisha gukora ibitangaza. Amemfunza kutenda miujiza. Mu yandi magambo. Kwa maneno mengine, imushyiraho umwuka wayo. Akamwekea roho wake. Ikibikwereka ko yari yamushyizeho umwuka wayo. Cha kuonyesha kama ni roho wake alikuwa amemwekea. Nuko nyuma mu gice cya 11 cyo mu kubara. Kwa mlango wa 11 wa kitabu cha Hesabu, abafasha ba Mose, wasaidizi wa Musa, Imana yaramubwiye ngo Mungu akamwambia, unzanira abantu 70, niletee watu 70 bazagufasha kuyobora, ambao watakusaidia kuongoza. Nende ku mwuka kuriho, alafu roho wako kwako nao ngubashyireho, nao watawekelewa. Bikubwira ngo Mose yari afite umwuka. Musa alikuwa na roho. Ubwo Mose yaragiye gusaza, Musa karibu akuwe mzee, mbere yuko apfa, kama hajakufa, Imana inamubwira ngo Mose, Mungu akamwambia Musa, kuko Mose yaramwaje ati kumbwiye ngo ngiye gupfa, unaniambia karibu nikufe, ninde uzasigara yobora ubwoko bwawe? Nani ambaye ataongoza taifa lako ngo butamera nk'intama zitagira umwungeri, ili wasiwe kama kondoo hazina mchungaji? Aramubwira ngo genda wegere Yosuwa mwene Nuni. Akamwambia mkaribie Joshua mtoto wa Nuni, umuntu uri mu mwuka, yule ambaye akona roho, umuntu uri mu mwuka, yule ambaye akona roho, umuntu uri mu mwuka, yule ambaye akona roho, umurambike ibiganza na umwekelee mikono, ni uzayobora ubwoko nyuma yawe. Huyo ndiye ataongoza taifa kama hauko. Abantu bose Imana yakoresheje, watu wote ambao Mungu amewatumia, bagombaga kuzura umwuka, lazima wajazwe roho. Igihe Mose yakoraga ihema ry'ibonaniro, wakati Musa alitengeneza maskani, hari umugabo witwa Besaleli, kuna mzee ambaye anaitwa Besaleli. Imana yari yatoranije ngo abari we uzayobora imirimo y'ihema ry'ibonaniro. Mungu alikuwa amemchagua ili ndiye aongoze. Imana igiye kumuvuga, Mungu akitaka kusema ni yeye, ibwira Mose, akaambia Musa ngo dore ntoranije Besaleli, nimemchagua huyo Besaleli, ngo mwene Huri, mwana wa Huri, wo mu muryango wa Yuda, katika familia ya Yuda, mwuzuza umwuka w'Imana, nimemjaza Roho Mtakatifu, ngo kugira ngo agire ubwenge, ili akuwe na hekima bwo kudoda, wa kushona no gukata, na kukata, no kubaza, na seremala, n'ubukorikori bwose, na hizo kazi za useremala zote. Haleluya, amen. yuzuye umwuka, kujazwa Roho Mtakatifu. abatayeri buzuye umwuka, mafundi ambao wamejazwa roho, ababaji buzuye umwuka, waseremala ambao wanajazwa na roho, buzuye umwuka, wale wanatengeneza gari ambao abo ndio bazakora kazi, hao ndio watafanya kazi bakihesha agaciro na kujipea usama. Kubera ko izi mbuto z'umwuka, kwa sababu tunda hizi za roho iyo ziri mu muntu wari we wese, zikiwa katika kila mtu, iyi imbaraga z'umwuka, nguvu za roho ziri mu muntu wari we wese, zikiwa katika mtu yoyote, ahesha Imana icyubahiro, ni lazima ampe Mungu agaciro na kujipea sifa njema. Ntabwo nzi abantu bo bafundi bi Nairobi n'abari bose muri za Joakari ko bamera. Sijui mafundi wa Nairobi ambao wanafanya hizo kazi za Joakali venye walivyo, ariko iwacu, lakini kwetu barakubwira ngo umufundi wese, wanasema fundi yeyote ngo bari umujuru, ni mwizi. ngo umuhasima, kimpea simiti, wamuha imifuko 10, kimpea mifuko 10, agakoresha 8 birakayirya, anatumia 8, 2 anameza. ngo nababambye Yesu, na wale ambao wamemtundika Yesu, babahaye imisumari 4 yo kumumanika, wamepewa misumari 4 ya kumtundika, bamubambisha 3 ndi barawurya wakamtundika na misumari 3, moja wakameza. Abafundi bino nabo barya amasima, wafundi wa huku nao wanakula simiti, barya n'ivyuma, wanakula hata vyuma, barabirya, wanakula. Ariko Biblia ikatubwira ngo nibura mutsuri umufundi wuzuye umwuka, lakini Biblia inasema kama wewe ni fundi ambao umejazwa roho, uzakora imirimo yawe, utatenda kazi zako nk'uwihesha agaciro, kama mtu ambaye anajipea sifa njema. Wametuambia nini hapo? Ngo dufite urukundo rutaryarya, tukiwa na upendo, tuvuga ijambo ry'ukuri, tukisema neno la ukweli. So ibyo uvuze nibyo wavuze, yale umesema, ariko muzareba abantu, lakini tazama watu, ijambo ry'ukuri, neno la ukweli ribaho se, liko. ijambo ry'ukuri ribaho, neno la ukweli liko. Iwacu dukura, ejo narabibabwiye, jana nimewaambia, baratubwiraga ngo umuntu w'imfura,
mtu ambaye ni muungwana, ngo murasangira ntagucure, mkikula pamoja hata kumalizia, basi tuseme hivi, muraganira ntakuvemo, mkizungumza na yeye hawezi toboa siri, ngo kandi na tena icyagusezeranije aragikora, anachoahidi anatenda, ijambo rye riba ari iry'ukuri, neno lake ni la ukweli. mama yagatubwira ati umuntu uvuga ibintu akabihindura, mama alikuwa akisema mtu ambaye anabadilisha neno ntabwo abakiri imfura babaye mutindi, huyo si muungwana bali ni mfukara hivyo. ariko muzitegereza abakristo, lakini tazama wa Kristo, baba we sinzi ko icyo wagishyira mu Giswahili. Umuntu araza umugabo agasezerana n'umugore, mtu anakuja watu wanaanza kuongea bibi na nzagukunda karamata, nitakupenda milele, urwaye cyangwa uri muzima, ukiwa mgonjwa ama wewe si turi mu bukire cyangwa mu bukene, utajiri ama maskini. acha iminsi baada ya siku ya mugore huyu mke, twebwe twagize ibibazo, tumekuwa na shida, ariko namwe muzabigira, na nyinyi labda mtapatana na shida hizo. kagera gutyo ukabona abantu bavuye hirya no hino, naona watu wametoka huku na huku, bari bararongoye abagore batize, walikuwa wameoa wake ambao hawajasoma, bagera i Kigali barakomera, walipokuwa watu ambao si wabona abakobwa bize, wakaona wasichana wasomi, bisiza amavuta meza, wamejipaka vizuri kabisa, abagore babashyira ku ruhande, wakaweka hao wake zao wa kitambo pembeni, bishakira abo ngabo bandi, wakaanza kuoa hao wengine. ijambo ry'ukuri, neno la ukweli, indahiro zitubahirizwa, agano ambalo watu hawatii, mubyitondere, tembea polepole kwa hayo. abantu buzuye umwuka, watu ambao wamejazwa na roho, Paulo yatubwiye, Paulo akasema ngo baba bafite umutima uboneye, ni wa moyo safi, baba bafite ubwenge, wana hekima, bihangana, ngo batarambirwe, bihangana, wakuvumilia, bagwa neza, wakiwa na utu wema, bafite n'urukundo rutaryarya, wakiwa na upendo, bavuga ijambo ry'ukuri na neno la ukweli. Ibi byose maze gusoma, haya yote amesoma, imbuto z'umwuka, ni tunda la roho. Haleluya, amen. kuko umuntu uzagenda kuriye, mtu akitembea hivyo, aho waba uri hose, mahali utakuwepo, icyo waba ukora cyose, kile utakachotenda, uzihesha agaciro, wewe utajipea sifa njema, kuko icyo uzabwira umuntu, kwa sababu kile utakachomwambia mtu nicyo uzakora, nikicho utatenda, kuko ijambo ryawe, neno lako ni ijambo ry'ukuri, ni neno la ukweli, kuko icyo uzakora cyose, kile utakachotenda, uzaba ufite umutima uboneye, utakuwa na moyo safi, kuko umwuka uri muri wowe, roho yako kwako nta kwemerera ibinyoma, hawezi kubaliana na wewe uongo. Haleluya, amen. aha rero niho ibanga riri, hapa kuna siri, niyo mpamvu abantu bose Imana yakoreshaga yabanzaga kubuzuza umwuka, ndio sababu watu wote Mungu amewatumia kugira ngo bagire imbaraga z'umubiri, ili wakuwe na nguvu za mwili, bagire imbaraga z'ubwenge, nguvu za hekima, bagire n'imbaraga z'umutima, nguvu za roho, moyo. uwo ni umuntu wuzuye, huyo ni mtu kamili. Haleluya, amen. kuko ubundi kenshi mara nyingi ushobora kubona abantu bafite imbaraga z'umubiri, watu wanaweza kuwa na nguvu za mwili ariko badafite imbaraga z'umutima, bila nguvu za moyo, bakaba bafite imbaraga z'umwuka, nguvu za roho, ariko badafite imbuto z'umwuka, bila matunda za roho. ushobora kumwira uti se ibyo birashoboka? hayo yanawezekana, birashoboka, yanawezekana, kuko igiti cyose, kila mti kibanza gukura, kikikuwa, imbuto zikaza nyuma, matunda ni baadaye, siko bimeze? sini hayo? Rero no mu mwuka niko bigenda, katika roho pia ni hivyo. uyu muntu yakijijwe, huyu mtu ameokoka, arasenga yuzura umwuka, ameomba na kujaza roho, amaze kuzura umwuka, baada ya kujazwa roho ntiyita kuri ibi ngibi, hajafuatilia haya ngo akuri, ili akuwe, akavamo umuvugabutumwa, ameanza kuwa mhubiri. Bega abakozi b'Imana bagoye, watumishi wa Mungu ambao ni wagumu. nawe n'abakozi b'Imana ahantu henshi nimewaona wengi, bamwe bafite agasuzuguro, wamoja wana madharau, no kugira ngo azakuramutse nyine ni nka favor, hata kukusalimia ni favor, agasuzuguro, madharau. umukozi w'Imana ugenda, mtumishi wa Mungu akitembea, kandi bose hari abantu ntavugana nabo, kuna watu siwezi ongelesha,
ngo nkaba navuga niki nabo, naweza ongea nini na huyu? kamenya ngo uyu nguyu Jua huyu, ariko koko yabwiriza, lakini akihubiri imbaraga ukazibona ko zifite, unaona ako na nguvu. ariko yasohoka Akienda nje, imbuto ugasanga ntazo, matunda hakuna, harakura. hajakuwa. Hari n'abakoreramo ibyaha. Kuna wale wanafanya hata dhambi. Twigeze kubwiriza ubutumwa ahantu, tumehubiri mahali ariya mu Rwanda, hapo Rwanda, haza umukozi w'Imana yari yavuye muri bihugu bidukikije, mtumishi wa Mungu akaja kutoka kwa nchi karibuni hizi. yari afite akageso, alikuwa na shida ama na tabia. Rero iwacu kimwe namwe tugira abakobwa beza, tunakuwa na wasichana warembo. Abanyamahanga bamwe rero iyo wabonye, wa mataifa wakiwaona, bava mu mwuka bakajya mu mubiri, wanatoka kwa roho wanaingia kwa mwili. None rero abana bakajya bamuca imbere, walikuwa wakipita mbele zake, atangira kujya bakubita ku kibuno, akaanza kuchapa hapo kwa kiuno. Hanyuma baratubara tera ko mutubwire uriya mukozi w'Imana, tuambie mtumishi huyo ngo akizwa ageze no kubiganza, aokoke hadi kwa mikono. Jyo kizwa ugeze no kubiganza, okoka hadi kwa mikono. Urabwiriza ubutumwa, imbaraga kuko zirahari, unahubiri na nguvu uko nazo, ariko ugomba no kugira umutima uboneye, lakini kuwa na moyo safi, n'ibiganza byawe bikabonera, hata mikono yako iwe safi. Haleluya, 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 amen. Iki rero ni ikintu tugomba kumenya, lazima tujue haya, kuko kugira ngo ube umukozi w'Imana wihesha agaciro, ili kuwa mtumishi ambaye anajipa sifa njema, lazima kuwe na nguvu za matendo, ariko ukagira n'imbaraga z'umutima na nguvu za roho. Kandi ikintu gitangaje cyo guhuza ibyo bintu byombi, kitu cha kushangaza cha kuambatanisha maneno hayo, ubundi biragoye kugira ngo ube umunyembaraga, si kawaida kuwa mwenye nguvu unace bugufi na unyenyekee. ube umunyembaraga, kuwa mwenye nguvu, ube ufite ubugwaneza, na uwe na utu wema. ube umunyembaraga, uwe mwenye nguvu, ariko we kuvugana amagambo akakaye, usiwe na maneno ambayo ni mabaya kwa wengine. buriya nkunda ukuntu bavuga Yesu, napenda vile wanamsema Yesu mu gitabo cy'ibyahishuwe, katika kitabu cha Ufunuo. umwe mu bakuru yabwiye Yohana, akamwambia Yohana ngo wirira, usilie, ngo dore intare yo mu muryango wa Yuda, simba wa familia ya Yuda aranesheje, ameshinda. Hanyuma ngo agiye kubona, alipoona, aho kubona intare, badala ya kuona simba, abona umwana w'intama usa n'uwatamba, mwana kondoo kama ameweka machinjoni. Buriya ikintu gikomeye cya Yesu, kitu ambacho ni kigumu cha Yesu, niwe munyamwuka w'ikitegererezo, yeye ndiye mtu wa kiroho ufite imbaraga zihejeje, mwenye nguvu kabisa. ariko ujya mu birori, ukienda kwa sherehe, indaya zikamujya ku birenge, malaya wanaenda kwa miguu yake, kaririraho amarira, wanaanza kulia, igahanaguzaho umusatsi, wanapanguza na nywele, akabyemera, na anakubali kuko aciye bugufi, kwa sababu ni mnyenyekevu. akagenda mu nzira, anatembea kwa njia, akagendesha amaguru, anatembea na miguu, abantu bose bakagenda bamukoraho, wengine wanaenda wakimugusa, akabyemera, anakubali, akagenda, anatembea, akajya gusura Marita na Maria na Lazaro, anaenda kuvisiti Marita na Maria na Lazaro, abantu b'abana wumva utazi n'icyo bari cyo, wale ambao hawajui ni wakina nani. agasanga Bartimayo bari ku muhanda, anapata Bartimayo wako hapo, ati mwene Dawidi ngirira neza, mwana wa Daudi ndirehemu, wiruhuma, wewe urakubaganira umwigisha, kwa nini unampigia kelele mwalimu? akarushaho guhamagara, anaendelea kuita, Yesu arahagarara, Yesu akasimama, ati nimumubwiraze, ambia yeye akuje. baragenda baramubwira, wakamwambia, ataraguhamagaye, anakuita. aza yirukanga, akaja na kukimbia, Yesu amukoraho, Yesu akamgusa, kuko Yesu yari umuntu w'abantu, Yesu alikuwa mtu wa watu. ariko twebwe tumaze kuzura umwuka, sisi tukijaza roho, twizingirizaho za senyenge, tunaanza kujizingira, sijui miiba, sijui. burya Yesu ni icyitegererezo cy'umunyamwuka wa vrai. Yesu ni mtu ambaye ni kielelezo kwa watu wa roho, umuntu ufite imbaraga, mtu ambaye ako na nguvu, ariko akaba asanzwe, ili akuwe tu ni mtu wa kawaida. uwo niwe icyitegererezo cyawe. Huyo ndiye kielelezo. Witwa Napoleon huyo yari umwami w'Abafaransa, yari umwami w'abami, empereur. Alikuwa ni mfalme.
hanyuma baramaze ati umuntu wemera mu babayeho n'abariho kuruta abandi nindi. Mtu ambaye unamkubali kwa wale wameishi na walio. Rero buriya umuntu nemera cyane. Akasema mtu ninayemkubali ni umugabo witwa Yesu. Ni mume ambaye anaitwa Yesu. Aturiya Yesu. Huyu Yesu ntiyigeze agira ingabo. Yeye hajakuwa na jeshi. Ntiyigeze ategeka igihugu. Hajatawala nchi. Ariko abantu benshi baramwitirira. Lakini watu wengi wanasema ni watu. Kandi abantu baramukunda. Na wanampenda. Ntiyigeze akomera. Hajakuwa mwenye nguvu. Ariko abantu baramukunda. Watu wanampenda. Kuko yari yuzuye umwuka. Alikuwa amejazwa roho. Kandi yagiriye umumaro abantu. Na amekuwa mtu wa thamani sana kwa watu. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu Paulo atubwira. Paulo ndiyo sababu anasema. Ngo niba dushaka kuba abakozi b'Imana bagabura ibyayo kandi bihesha agaciro. Nasi tukitenda kazi pamoja bali katika kila neno tujipatie sifa njema. Tugenda n'imbuto z'umwuka. Tukitembea na matunda ya roho. Reka tugaruke ahandi muri mu Agalatia. Hapo kwa Wagalatia. Ngane kugusoza. Nikielekea kutamatisha. Njye nkunda kubwira abantu. Ninawaambia watu. Niburiya kugira ngo muzumve ukuntu ubukristo bwaryoha. Ili usikie ukristo venye ni utamu. Ukuntu ubukristo bwaryoha. Venye ukristo ni utamu. Twumviye aya magambo. Tukitii maneno haya. Tekereza hano bakubwira. Fikiria venye wanakwambia. Ngo imbuto z'umwuka. Tunda za roho. Ni urukundo. Ni upendo. Ni ibyishimo. Ni furaha. N'amahoro. Ni amani. Okay. Reka mfata abagabo. Wacha nichukue. Ubundi kenshi abagabo twebwe ntabwo abagore bakunze kutugora. Wazee sijui kama wake zetu wanatusumbua. Ariko numva abagore benshi ari bo abagabo bagora. Lakini nasikia wamama wengi wanasumbuliwa na mzee wao. Reka mpere ku bamama. Wamama nikianzia hapa. Ariko ntabwo mpera kuri bari b'abakecuru. Sitaanzia kwa hao wakongwe. Ndahera kuri abo mbona b'inkumi batoya. Nitaangalia hao wadogo. Reka mbabaze bakobwa banjye. Ni waswali wasichana wangu. Anayekupea mume. Akagukunda cyane. Ambaye ni mpenzi wako kabisa, anakupenda sana. Akagukunda, akagukundwa akaza. Anakupenda na kukupenda. Kandi akaba umugabo uri joyful, w'ibyishimo. Anakuwa ni mume ambaye ana furaha. Akanezerwa, ntajya agira ikintu cyo kusirika cyo kurakara. Akifurahi hakuna kitu ambacho kitamkasirisha. Kandi akaba ari umuntu w'umunyamahoro. Na anakuwa mtu wa amani. Ninde utakwifuza umugabo nk'uwo mu bagore? Nani mke ambaye hawezi tamani mume kama huyo? Tubwiranye ukuri. Tukiambiana ukweli. Kuko izi mbuto z'umwuka, tunda hizi za roho, ubundi nicyo twifuza mu bantu. Hicho ndicho tunataka kwa watu. N'umugabo wese wicayemo hano. Hata mume ambaye yako hapa. Erega burya abagore. Wamama. Abagore mureba. Wamama ambao mnawaona. Hari igihe aba yicaye. Kuna vile anaweza kuwa ameketi. Akihangana. Anavumilia. Kuko aba yabuze ukunda bigenza. Kwa sababu ameshindwa atafanya nini? Akihangana gusa. Anavumilia tu. Agapfira muri Nyagasani. Basi anavumilia kwa Mungu basi. Kandi ibyo mvuga mbifitiye ibimenyetso. Na hayo ninasema nina ishara. Ari umwana w'umukobwa. Kuna msichana. Ni umudamu ariko. Lakini ni mama. Noneho aza muri counseling iwanjye. Akakuja kwake kwa counseling. Ariko mwohererejwe na papa we. Nimemtumiwa na baba yake. Hambwa ati umukobwa wanjye naramushyingiye. Akasema msichana huyu ameolewa. Ariko ari marankoze isoni. Lakini ananiaibisha. Atasigaye anywa inzoga. Ameanza kunywa pombe. None waraza. Akaja. Turaganira. Tukaongea na yeye. Ese mukobwa wanjye. Msichana wangu. Kuki usigaye unywa inzoga? Kwa nini siku hizi unakunywa pombe? Ati pastor. Akamwambia pastor. Ati ngiye kukubwira ikintu ntabwira papa. Nitakwambia neno ambalo siwezi ambia baba yangu. Ati ngengerageje kubimubwira. Kwa sababu ni kijaribu kumwambia. Ati ntabwo antega amatwi. Hawezi nisikiliza. Akuramo umupira yari yambaye. Akatoa vazi ambalo alikuwa amevaa. Umukobwa mwiza w'inzobe. Alikuwa msichana ambayo aranyereka aturabona ibi bintu by'ibibara biri ku ruhu rwanjye. Akaanza kumuonyesha rangi ambazo ziko kwa mwili wake. Ati umugabo wanjye nkubita umukandara. Mume wangu ananichapa mshipi. Ati rero kugira ngo nimara gahinda.
ili nijimalize uzuni, ati iyo byancanze nikishindwa kabisa, ndagenda nkagura agashoti nkakanywa kugira ngo numve ko agahinda kagabana. naenda na kununua pombe ninakunywa ndio nisikie vizuri. Noneho mpamagara se, Nikamuita baba yake, namwe ni uze tubonane, kuja tuonane. ngira uwo mwana nikuramo umupira. Nikaambia mtoto, toa hiyo sweta, Ni urabona ari amabara, naona marangi. umwana wawe baramukubita. Mtoto wako anachapwa. Ko ariko umugabo yemerewe gukosora umugore, Na mume ni lazima muadhibu. ndavuga ndakanyagwa. Ntabwo wankubitira umwana ngo agumi wawe. Uwezi nichapia mtoto akae kwako, kuko je waona kuriye mahali mimi nimekuwa. Noneho hiyongeraho n'uburokore, Sasa nakuwa mimi ni Mkristo, hiyongeraho n'ubunyarwanda. pia na Unyarwanda. Kubiwacu ubu ngubu kubisa umugore, Ukichapa mke, panda gari, wewe unapandishwa gari, baje kugukosora. wende ufunzwe. Urambwira ngo umuntu ashobora kunkubitira umwana umukandara? Unaniambia mtu anaweza chapa mtoto wangu mshipi? None se ko yamukoye yaramuguze? Sasa kama ameoleka kwake, amemnunua, Ntunkubitira umwana, unichapia mtoto. aramubwira iyo yaba ari uwanjye, Angekuwa ni mtoto wangu, nari kumutwara ningeenda naye, se w'uyu muhungu, baba ya kijana huu, bakazazana wakuje pamoja, nkabasubiza inka zabo, niwarudishie mali yao, atwara umwana wanjye, na mimi nienda na mtoto baba wangu. bashaka kumugumana, Wakitaka kukaa na yeye, akarahira imbere ya se na nyina na bene wako atazongera kunkubitira umwana. Anaapa mbele ya hao kama hataongeza tena kumchapa. Kandi uwo twaganiraga Huyo tulikuwa tukizungumuza, yari umuntu usenga. alikuwa mtu wa maombi, Urukundo, upendo, amahoro, amani, ibyishimo na furaha. Rero hari igihe tuvuga ibintu twe tukagendera ku bintu by'umuco, ntitugendere ku bintu by'umwuka. Kuna venye tunaweza tembea kwa mambo ya kimila, tusipofuata mambo ya roho. Reka mbwire muri abo mwese mwicaye hano, Watu wote ambao mmeketi hapa, n'abanyumvira kuri, wale ambao wananisikiza kwa niba umbali, uri umuntu w'umwuka koko, kama wewe ni mtu wa kiroho kabisa, hari ibintu bitagomba kurangwa iwawe. kuna maneno ambayo hayawezi patikana kwako. Uzarangwa n'imbuto z'umwuka, Ni tunda za roho. waba uri umugore waba uri umugabo. Ukiwa wewe ni mume ama mke, Urukundo, upendo, amahoro, amani, ibyishimo. furaha. Ndabizi bamwe murandakarira, Najua wengi mumenikasirikia. ntabwo ngewe nshinzwe kwigisha umuco, Mimi si kuwafunza kimila, nshinzwe kuwukosora. mimi ni kukosoa. Umuco w'abantu b'Imana, Kimila ya watu ni Mungu. ntabwo ubundi umuco wacu Mila yetu ntabwo ari ukosora Bibiliya, si mila ya kukosoa Biblia. ahubwo Bibiliya niyo ukosora. Biblia inakosoa. Ko twe turi abantu b'Imana, Sisi ni watu wa Mungu. twe turi abana b'Imana, Sisi ni wana wa Mungu. twera imbuto z'umwuka, Tunazaa ntabwo matunda ya twera roho, imbuto za kamere. si matunda ya mwili. Niba dushaka kuba abantu bihesha agaciro, Kama tunataka kujisifu njema, mwera imbuto z'umwuka. tujazwe na roho, tuzae matunda ya roho. Hello, Amen. ndabizerega murandakarira, ariko Mtanikasirikia, lakini ari ibintu dushyigikira tukabibika. na mambo huwa tuna support. Kuko hano Bibiliya yatubwiye Biblia imesema ngo imbuto z'umwuka matunda ya roho ni urukundo, ni upendo, ni amahoro, ni amani, ni ibyishimo. ni furaha. Ibyo nibyo bigomba kuranga aho turi hose. Hayo ndiyo yanaweza kutuonyesha mahali tulipo. Hanyuma Na baadaye bakatubwira ngo kandi na tena izindi mbuto z'umwuka, matunda ya roho mengine, haleluya, amen, ngo no kwihangana, ni uvumilivu no kugira neza, na utu wema, n'ingeso nziza, na fadhili na uaminifu, no gukiranuka, na kuwa mwenye haki, no kugwa neza, na utu wema, no kwirinda. na kujilinda. Urumva uyu muntu niwe muntu ugenda akihesha agaciro aho agiye hose. Huyu ndiye mtu anajisifu njema mahali ameenda popote. Iyo ibintu bigenda nabi, Mambo yakienda vibaya, warihangana. yeye anavumilia. Aho agiye hose, Mahali ameenda, agira neza, anafanya vyema, akagwa neza. anakuwa mtu mwema. Uko byaba bimeze kose, Kila hali aririnda, yeye anajilinda, agakiranuka, na kuwa mwaminifu, akaba imfura. na kuwa muungwana.
kuko iby'abakurambere bacu bitaga ubupfura wale ambao ni wa kitambo walikuwa wanaita ungwana, ni Bibiliya yita imbuto z'umwuka. ni matunda ya Roho. Muzasubira inyuma mu bigereranye, Jaribu kuyaweka pamoja. Nubwo basogokuruza batari bazi icyo kintu cyitwa imbuto z'umwuka, hata kama wababu hawakuwa wanajua matunda ya Roho, ariko bari bazi ubupfura, walikuwa wanajua ungwana. Ariko noneho muri kino gihe, kwa wakati huu, Imana ikatubwira ngo Mungu anatuambia, umwuka wanjye naza, Roho wangu akija, mujye mugenda n'imbuto z'umwuka. Mwe mnatembea na matunda ya Roho. Nimugenda n'imbuto z'umwuka, mkitembea na matunda ya Roho, aho muzajya hose, mahali mtakapoenda, aho muzabana bose, mahali mtakapoishi, muzihesha agaciro, mutajisifu njema, muzahesha Imana icyubahiro, mutamtukuza Mungu. Haleluya. Haleluya. Abo ni abantu b'Imana. Hao ni watu wa Mungu. Rero aya magambo tumaze iminsi twiga, maneno haya tumesoma, aratubwira ngo nuko umukristo wihesha agaciro. Yanasema ni kujisifu njema. Twarebye ibintu bitandukanye tugomba kugenderaho kugira ngo ibyo bishoboke. Tumejaribu maneno ambayo yatatusaidia ili maneno hayo yawezekane. Uyu munsi, siku ya leo, inyigisho yacu, somo letu iratubwira ngo imesema ya kwamba imbuto z'umwuka, tunda la Roho, nizo zatuma tuba abantu b'igiciro. ndizo zitasababisha tuwe watu wa sama. Uzabigeraho uterero. Utayafikia kivipi? Kubisaba gusa. Kuomba tu. Kubisaba gusa. Kuomba tu. Jewe nkikizwa, wakati nimeokoka, nari narakoze akantu nipimiragaho. Nilikuwa ninafanya kitu ambacho ni cha kunipima. Muzizi imbuto z'umwuka, najua matunda haya ya Roho, nizo Paulo yandikagaho gusa. Paulo alikuwa akiandika tu. Igice cya 13 cy'Abakorinto ba mbere, mlango wa 13 wa Korinto wa kwanza, imbuto z'umwuka, matunda ya Roho. Paulo yasubiye inyuma, Paulo amerudi nyuma, azita ibimenyetso by'urukundo, akaanza kusema ni ishara za upendo. Umurongo wa 4, mstari wa 4, aravuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza. Upendo huvumilia, hufadhili. Urukundo ntirugira ishyari. Upendo hauna sudi. Urukundo ntirwirarira. Upendo hautakabari. Ntirwihimbaza. Haujivunie. Ntirukora ibiteye isoni. Haukosi. Ntirushaka ibyarwo. Hautafuti mambo yake. Ntiruhutiraho. Hauoni uchungu. Ntirutekereza ikibi ku bantu. Hauhesabu mabaya. Ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Haufurahii udhalimu. Ahubwo rwishimira ukuri. Bali hufurahia pamoja na kweli. Byose. Huvumilia yote. Rwizera byose. Huamini yote. Rwiringira byose. Hutumaini yote. Rwihanganira byose. Hustahimili yote. Haleluya. Amen. Ninde ushaka gukora ikizamini? Nani anataka kufanya mtihani? Fata Biblia yawe. Chukua Biblia yako. Ukuremo urukundo. Utowe upendo. Ushyiremo izina ryawe. Uweke jina lako. Shyiramo bishop. Weka bishop. Kugira ngo bishop arihangana akagira neza. Anavumilia na anatenda vyema. Bishop ntagira ishyari. Bishop hana wivu. Bishop ntiyirarira. Bishop hajivuni. Bishop ntiyihimbaza. Bishop hajisifu. Bishop ntakora ibiteye isoni. Bishop hafanye mambo hayastahili. Bishop ntiyishakira ibye. Bishop hatafuti yaliyo yake. Ntahutiraho. Bishop harakishi. Ntatekereza ikibi ku bantu. Hafikiria mabaya kwa watu. Reka ngarukiriza aho ngaho. Wacha nikomee hapo. Iyo ushyizemo izina ryawe, ukiweka jina lako, yewe uhita ukosoreka. Wewe unakuwa mtu ambaye nuno munsi, siku ya leo, iyo nshyizemo izina ryanjye, nikiweka jina langu, navuga ngo Antoine ntiyirarira. Inasema Antoine hajifanyi hivyo. Antoine ntiyishakira ibye. Antoine hajitafutia yaliyo yake. Ngeza hagati nkavuga ni yewe ibyo nkitsindwa biracyari byinshi. Nimesema yale ambayo yatanishinda bado ni mengi. Ushaka gupima gukura kwawe mu mwuka, ukitaka kupima kukua kiroho, uzafata ibingibi. Chukua haya nka rimwe mu kwezi, kama moja kwa mwezi, ujye ushyiramo izina ryawe. Weka jina lako. Wumva aho bitagenda neza. Usikie mahali ambapo hakutembei vizuri. Kandi wewe kwibabarira. Na wewe usijihurumie. Uzatangira gukura. Utaanza kukua. Ubigenje uterero. Utafanya nini? Wihana. Kwa kutubu. Kabwira Imana tuva rero Mana. Unaambia Mungu, nabirebye. Nimeangalia. Sanga hari ibyo ntaratunganya neza. Nikaona kuna yale ambayo sijaandaa vizuri. None Mwuka Wera. Sasa Roho Mtakatifu, umfashe. Nisaidie. Kuko hari indirimbo tujya turirimba. Kuna wimbo tunaimba. Ivuga ngo ndashaka gusa nawe Yesu Mucunguzi. Nataka kufanana na wewe Yesu. Twagera hagati. Tukifika katikati. Na wigeze kukumva uvuga urakaye. Hakuna yule ambaye amekusikia ukisema na kukasirika.
nta wigeze kukumva uvuga urakaye. Hakuna yule amekusikia ukiongea na kukasirika. Nkahita mpagararira aho ngaho. Naweza simamia hapo. Nkahita ndirimba igice gikurikiyeho. Naimba tense nyingine. Kivuga ngo nyamara sinsa nawe. Lakini sifanane na wewe. Mukiza mwiza. Mkombozi mzuri. Umfashe. Unisaidie. Nse nawe by'ukuri. Nifanane na wewe kwa ukweli. Kuko iteka ryose iyo wipimye kuri Yesu. Kwa sababu ukijipima kwa Yesu nibwo umenya ko wakuze cyangwa utakuze. Ndio utajua kama umekuwa ama la. Na ubundi usanga twigereranya n'abantu. Lakini tunajifananisha na watu. Jya wigereranya na Yesu. Ujifananishe na Yesu. Nurangiza usaba umwuka. Baadaye uombe roho. Nguri tumva rero umwuka wera. Roho Mtakatifu. Uyu ni umunsi mushya. Hii ni siku ngiye kujya mu kazi. Ninaenda kazini. Unyongerera imbaraga. Uniongezee nguvu. Unyongerera ibitekerezo. Uniongezee fikra. Hari umwe mubizi ko no mu bitekerezo byacu umwuka akoreramo. Unajua hata kwa fikra zetu roho anafanya kazi. Hari amagambo nkunda cyane. Kuna maneno ninayapenda sana. Yesu yigisha ku mwuka wera. Yesu alipofunza kwa Roho Mtakatifu. Yaravuze ngo uyu mwuka wera naza. Akisema roho huyu akija azakorana namwe. Atafanya pamoja nanyi. Ni uzemeza abantu. Ndiye atawakubalisha watu. Iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Zambi na hukumu pia na utakatifu. Buriya rero byoroshya akazi. Hayo yanarahisisha maneno. Yewe nshinzwe kubabwiriza. Mimi ni kuwafunza. Umwuka akabemeza. Na roho anawakubalisha. Yewe ndabwiriza. Mimi nafunza. Umwuka akemeza. Roho anawakubalisha. Ndabwiriza. Mimi nahubiri. Umwuka akemeza ibyaha. Roho anakubalisha. Ndabwiriza. Mimi nahubiri. Umwuka akemeza abakristo gukiranuka. Roho anakubalisha wakristo kwa wenyewe. Kandi aratubwira ngo Yesu akasema uwo mwuka wera naza. Roho akija azenda kubyanjye. Atachukua kwa yaliyo yangu. Abibabwire. Awaambie. Haleluya. Amen. Ushaka kumenya Yesu? Yule anataka kumjua Yesu. Charana n'umwuka wera. Kaa pamoja na Roho Mtakatifu. Umubwire uko nshaka kumenya Yesu. Umwambie nataka kujua Yesu. Hari umusore wigeze kumbaza kare. Kuna kijana ameniswali hapo. Arambwira ati kwizera. Kuamini. Buriya wicarana n'umwuka wera rero. Ukikaa pamoja na Roho Mtakatifu. Namwita umwuka wera. Namwambia Roho Mtakatifu. Mbona ba Paulo bakoraga ibitangaza? Mbona wakina Paulo walikuwa kitenda miujiza? Kandi ari we wakoranaga nabo. Na wewe ulikuwa kitenda pamoja nao. Basengaga bati. Walikuwa wakiomba kivipi? Basengaga yayo masengesho. Walikuwa wakiomba maombi gani? Ngo nanjye nje nyasenga. Ili na mimi niombe. Bila bitangaza mbibone. Ili ni miujiza niione. Haleluya. Amen. Kuko buri umwuka wera icyashinzwe. Kwa sababu Roho Mtakatifu kazi yake kugenda kuzamura. Ni kwenda kupandisha. Niwe mwarimu Yesu yadusigiye. Yeye ndiyo anatufunza. Kuko yaravuze ngo ikizabagirira umumaro. Kile kitachokuwa na ngenda. Ni ili mimi niondoke. Kuko ninagenda. Nisipowaondokea. Umufasha wanyu ntazaza. Msaidizi hata kuja. Umvira ijambo. Sikia neno hili. Ntabwo umwuka wera ari umuyobozi wacu. Roho Mtakatifu si kiongozi wetu. Ni umufasha wacu. Ni msaidizi wetu. Bivuga ngo maana yake hari ahantu utazarenga. Kuna mahali uwezi pita. Nudatera intambwe. Kama hujapiga hatua. Icyakora nubona utarimo gutera intambwe. Ukiona hujapiga hatua. Ukamwegera. Na kumkaribia. Ukamubwira utari ko mwuka wera. Unasema Roho Mtakatifu. Jewe ndi umuswa. Mimi ni mjinga. Sinzi ibyo ndimo gukora nabi. Sijui nini nafanya vibaya. Ko kuva hondi. Mbona sitoki mahali nilipo? Azagwira ati kora gutya uzabona urimo gutera intambwe. Fanya hivi uone ukipiga hatua. Haleluya. Amen. Gukorana n'umwuka wera. Kufanya pamoja na Roho Mtakatifu. Kuko Yesu yaravuze ngo umwuka wera naza. Yesu akasema Roho akija. Azakorana natwe twigisha. Atafanya nasi ambao tunahubiri. Yemeza abantu ibyaha. Na wakubalishe watu dhambi zao. Yemeza abakristo ibyo gukiranuka. Awakubalishe wakristo mambo. Yemeza abantu bose iby'urubanza. Awakubalishe mambo ya hukumu. Kandi umwuka wera naza. Na Roho akija. Azaduha kumenya Yesu. Atatupea kumjua Yesu. Uyu mwuka wera naza. Na Roho akija. Ngo azatubwira n'ibyenda kubaho. Atasema yale ambayo yatakuja. Ngo uyu mwuka wera naza. Na Roho huyu akija. Azatuyobora mu kuri kose. Atatuongoza katika kweli yote. Haleluya. 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 Umwuka wera. Roho Mtakatifu. Noneho Paulo yandikira Abakorinto. Paulo akawaandikia Wakorinto. Rwandiko rwe rwa mbere ibice 2. Waraka wake wa kwanza mlango wa 2. Arabwira ngo ivy'amaso atigeze abona. Yale ambayo macho hayajaona. Ivy'amatwi atigeze yumva. Yale masikio hayajasikia. Ivy'umutima w'umuntu utigeze utekereza. Yale moyo wa mtu hajafikiria. Ngo by'Imana yabibikiye abayikunda. Hayo Mungu ameyawekea wanaompenda. Numvise abantu benshi bigisha kuri ayo magambo. Nimesikia watu wakifunza maneno haya. Bakavuga ngo bavugaga ibintu biri mu ijuru. Ati walikuwa wakisema mambo ya mbinguni. Nawe nego abantu sinzi Biblia zabo ko bazisoma. Sijui Biblia zao wanasoma aje. Kuko ntabwo ari ibyo mu ijuru. Si mambo ya mbinguni. Kuko umurongo ukurikiyeho wa 10. Mstari wa 10. Aravuga ngo ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Maana Roho
huchunguza yote hata mafumbo ya Mungu. Mbese ninde mu bantu wamenye ibyo ndatekereza? Maana ni nani kati binadamu anajuaye mambo ya binadamu? Keretse umwuka wa wundi umurimo. Ila roho ya binadamu. N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamu. Ibyo ushaka kumenya byose ku Mana, yale ambayo unataka kujua kwa Mungu, speak to the Holy Spirit. Ongea na Roho Mtakatifu. Vugana n'umwuka wera. Ongea na Roho Mtakatifu. Ubwirutse rero umwuka wera. Mwambie Roho Mtakatifu. Hari ibintu nshaka gusobanukirwa. Kuna mambo ninataka nijue. Je rero buriya mimi nkunda gusoma Bibiliya. Ninapenda kusoma Biblia. Muri ubwo buryo. Kwa hivyo sasa. Nkafata igice numva ubundi kingoye. Ninachukua mlango ambao ninasikia rimwe nigeze kwicara. Nimeketi. Na ndimo gusoma amasekuruza ya Yesu. Kisoma uzao wa Yesu. Kandi murabiza abantu benshi amasekuruza araturambira. Uzao ni kama unatuchosha. Uzasoma ingoma ya mbere kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 10 na amasekuruza gusa. Wakana kabyara kana karunaka byara runaka runaka abyara. Ibi bintu chapitre 10 zabyara. Ukisoma kwa mambo ya nyakati ukifika kwa milango hata 10 unasikia tu fulani akazaa fulani. Hivyo. Mnegera umwuka wera. Nikamkaribia Roho Mtakatifu. We mwuka wera. Karibia Roho Mtakatifu. Umwami wacu yatubwiye ko ari uzatwigisha byose. Mfalme amesema yeye ndiye atatufunza yote. Kandi Petero avuga ko abanditse bose banditse ari wo ubabwirije. Na Petro akasema waandishi wote wameandika yeye akiwaongoza. Ibi washyize iki muri Bibiliya? Sorry? Ibi ngibi wabishyiriye iki muri Bibiliya? Kwa nini umeweka haya kwa Biblia? Nibyo kutubihiriza gusa. Ni mambo tu ya kuwa mabaya kwetu. None umwuka arambwira ngo ariko Roho akasema uje witondera ubuswa bwawe. Uwe unaenda polepole na ujinga wako. Reka nkungura ubwenge bwo gusobanukirwa. Wacha nikuongezee akili. Ngo uzi impamvu nandikishije amasekuruza. Unajua kwa nini nimeandikisha kizazi? Ngo nuko ibintu byose bigendera ku masekuruza. Ni kwa sababu mambo yote yanatembea kwa kizazi. Buri hari ikintu nkunda mu muco wanyu. Kwa mila yenu sanga abantu batondeka amasekuruza yabo. Nataka watu wakiorozesha hivyo. Ngira ngo Bishop no hari yozumbwira ngo urumuki. Bishop wewe ni umusinzira. Umusinzira. Nabwiye ngo numusinzira. Umusinzira. Giye kuko niga histoire y'u Rwanda. Mimi nikisoma historia ya Rwanda. Abasinzira bagiye mu kibaya cya Rusizi kera mu kinyejana cya 13. Wasinzira wameenda kwa bonde la Rusizi hivyo. Nkaganira nundi. Nikaongea na mwingine. Kambwira ati yenda umunyabyinshi. Mimi ni munyabyinshi. Murabo kwa byinshi. Nyinyi ni wakina byinshi. Mwende bamara. Wenye mamara. Bayuhi Gahimu. Gahimu. Wabanga ntabwo waza amateka. Urumva amasekuruza. Uzao atuma umenya uyu muntu ninde. Inasababisha kujua huyu mtu ni kina nani. Arambwa ati kindi cy'amasekuruza. Kizuri cha kuko amasezerano Imana yakoze kera. Ahadi ambazo Mungu amesema agendera mu masekuruza. Yanaendea katika uzao. Niyo mpamvu amasekuruza ya Yesu. Ndiyo sababu uzao wa Yesu. Muri Luka hera kuri Adamu. Katika Luka anaanzia kwa Adamu. Kuko hari isezerano Imana yahaye Adamu. Kuna ahadi amemwaidia Adamu. Mu rubyaro rw'uyu mugore. Akasema katika uzao wa mama huyu. Azamuzamena umutwe w'inzoka. Utakuja yule ambaye atakayeponda kichwa cha nyoka. Ni ibi amasekuruza kwereka Imana isohoza amasezerano. Uzao inakuonyesha Mungu. Aba bagendaga bahererekanya amasezerano kugeza igihe yasohore. Wale ambao wanaenda kwa hadi yakatimia. Urabyumvise wa muswa we nti. Nasikia wewe mjinga ndio. Ata amasekuruza. Uzao huyu hari ikinda kwigisha. Yanakufunza mengine. Wabonye abantu mu masekuruza? Umeona watu wa uzao? Umwami Dawidi, mfalme Daudi yabyaye Salomo. Amemzaa Salomo abyara Rehoboam. Akazaa Rehoboam. Hari ikintu ubonamo? Kuna kitu unaona hapo? Ndio. Dawidi yari umukiranutsi. Daudi alikuwa mwenye haki. Salomo agenda nka Sari ko ageze aho bivamo. Salomo akaenda kama babaye lakini akakuja nabyo bimenye. Jua hayo. Ababyeyi beza wazazi wema bashobora kubyara abana b'ibigoryi. Wanaweza zaa watoto ambao kandi abagabo b'ibigoryi wazee bashobora kubyara abana bazima. Wanaweza zaa watoto wazuri. Amasekuruza. Hiyo ni naricaye ndandika numva ibintu birimo kumanuka mambo yanakuja. Ndabona uzi ko buryo kwigira mu ishuri ry'umwuka ari byiza. Unajua kusoma kwa masomo ya roho. Bibiliya ibice byayo byose binanirana.
Biblia yale ambayo ni milango inashindikana, umwuka wera iyo abikwigishije, roho wa Mungu akikufunza, ubyigishaho abantu bagafashwa. unafunza watu, ibi bintu wabikuye, wanasaidika, wanaanza kukuuliza umetoa wapi? Nicaranye n'umwuka wera, nimekaa pamoja na Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Icyo uzashaka kwiga cyose mu bintu by'Imana, kile ambacho utataka kusoma katika mambo ya Mungu, ibyijisho ritigeze kureba, kile ambacho macho hayajatazama, iby'ugutwi kutigeze kumva, kile ambacho masikio hayajasikia, ibitigeze bicengera mu mutima w'umuntu, yale ambayo hayajafika kwa moyo wa mtu. Ibyo byose Imana yabihishe abayikunda. Hayo Mungu ameyawekea wale wanaompenda. Ariko babibwirwa nande? Lakini wanaambiwa na nani? Imana yabibahishurije umwuka wayo. Mungu amefunua kwa ajili ya roho yake. Haleluya, haleluya. Ari ibintu ariko murabyumva, lakini mnasikia, murabyumva nkuko mbyumva, mnasikia kama jewe ntangiye kuvuga ku mwuka wera mba numva nasesura umeze. Mimi nikianza kusema kuhusu Roho Mtakatifu, kuko hari ubukungu bwinshi, kuna utajiri mwingi, kandi atari ibintu bya bindi bigurukira hejuru, na si mambo ya kurukaruka juu. Jewe mundu uburokore, mimi napenda bushyira ibirenge ku butaka, Mkristo ambaye anafanya miguu yake kwenye udongo ukabigendamo, na unaanza kutembea. Haleluya, ukabigendamo, ukavuga ngo ibi bintu birafatika, ndabyumva, mambo haya ni ya ukweli na ninaelewa. Haleluya, amen. Tekamba kandi kamwanyuma nsoze neno moja ndabizi, iyo nigije ku mwuka wera ndarondogora mwihana. Nikifika kwa Roho Mtakatifu ninakaa sana. Igice umurongo wa 12 w'icyo gice cya kabiri cyo mu Bakorinto bana, mstari wa 12, ngo ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu, ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka ku bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka n'iby'umwuka bindi, ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana. Kiro nicyo kizagufasha kumenya impamvu abantu badakizwa. Umuntu wa kamere ntashobora kumva ibintu by'Imana. Mtu wa mwili hawezi sikia maneno ya Mungu. Muntu wa kamere, mtu wa mwili, hari abantu b'abahanga, kuna watu wataalamu mu bwenge bw'isi, katika akili ya dunia. Kuna abantu ba kamere, ujuzi wa dunia ni watu wa mwili. Iyo uvuze ibintu by'Imana, maneno ya Mungu, bumva ari nk'igishishwa, wanasikia ni kama haiwezekani. Kuko umuntu wa kamere, mtu wa mwili, ntiyemera iby'umwuka w'Imana, hawezi kubali maneno ya Roho, kuko ari ubupfu kuri we, kwa sababu ni ujinga kwake, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka, hawezi kuyaelewa kwa sababu wanafafanua kwa roho. Ariko umuntu w'umwuka, lakini mtu wa roho arondora byose, anajua yote, nyamara ubwe ntawe umurondora. Yeye hakuna yule ambaye atamtambua. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Ni nani ambaye anaweza jua kile Mungu anachofikiria ili amfunze? Umva ijambo rero nkunda cyane, sikia neno ambalo ninalipenda sana, ijambo nkunda cyane, neno ambalo ninalipenda. Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Sisi tuna mawazo ya Kristo. Twebwe dufite gutekereza kwa Kristo, tunafikiria kama Kristo. Iyo umwuka w'Imana yaje muri wowe, roho akija kwako, ugira gutekereza ku Imana, unafikiria kama Mungu. Akazi ukora kose, kazi ambayo unaifanya, ushobora kugasengeraho, unaweza omba, kuko ufite umwuka w'Imana muri wowe, una roho wa Mungu ndani mwako, kandi Imana izakorera muri wowe, na tena Mungu atafanya ndani mwako. Arigenya nkora ibintu bikanshimisha, nikifanya mambo mimi huwa nanifurahisha. Twigeze gukora akazi na mugenzi wanjye, tumefanya kazi mimi na ndugu yangu. Saa sita y'ijoro twagombaga kuba twohereje projet aho baduteraga inkunga y'amafaranga. Saa sita za usiku tulikuwa tukituma ripoti mahali tulikuwa tunatarajia, kandi iyo turenza saa sita tutayitanze, tukifikisha saa sita kama hatujapeana ripoti, ubwo application yahitaga yifunga, amafaranga ntubukiyabonye. Hiyo application ilikuwa inajilog out. Turakora tukafanya bigejeje saa 5:30, ikifika saa 5:30 imashini irifunga, mashini ikakuja kujilog frozen kabisa. Turiheba, sasa tukahuzunika. Ngeze ndamubwira ntuzi ikintu, kamwambia unajua Yesu yaravuze ngo, Yesu amesema abamwizera watakao muamini bazarambika ibiganza ku barwayi bakiri, watanyoshea mikono kwa wagonjwa. Uyu murwayi witwa computer, huyu mgonjwa computer, turamurambika ibiganza mu izina rya Yesu, tunamnyoshea mikono katika jina la Yesu. Arambwira ati ariko se nawe noneho ibyo ni ukwizera ugaheza. Akasema hiyo ni imani ya mwisho. Urambika ikiganza kuri computer ikongera igakora, computer itafanya kweli? Wewe shiraho ikiganza tu, wewe wekelea mkono. Yaravuze ngo babiri nibahuza umutima kugira icyo basabira zagikora, wawili wakiwa pamoja wakiomba watajibiwa. Uyu murimo si wawe si wanjye ni wa Yesu. Kazi hii si yangu na wewe ni ya Yesu. None mwami Yesu, Yesu
technical computer. Fanya hii computer. Shiraho ibiganza turasenga. Wekelea mikono tunaomba. Turangije. Baadaye Namwe natsa computer. Nikamwambia washa. Yakijiraka. Akaswitch on na itakuwa. Hari Imana ifite ubushobozi burenze ubw'umwana w'umuntu. Kuna Mungu ambaye ana uwezo. Ubundi abakristo wa Kristo twagombye kuba abantu batekereza ibintu bihambaye. Tungekuwa na fikra ambazo ni za juu. Kuko umwuka w'Imana kwa sababu roho wa Mungu. Haleluya. Amen. Kandi je nagiye mbibonaho nakoze hose. Mahali nilikuwa nikifanya nimeyaona. Iyo ubwiye umwuka wera, ukiambia Roho Mtakatifu ngo ngiye kuyobora itorero, naenda kuongoza kanisa hili, ariko icyo nzakora, lakini nitakacho tena, nzakubera umugende. Nzakubera umugende, nitakuwa pipe. Nitakuwa pipe kwako. Nzajya nza, nitakuwa nikija, mubwire ngo boss, mkubwa, nje gusaba amabwiriza y'uyu munsi. Ninakuja kuomba ratiba za leo. Dukora iki? Ufanye nini? Uzi kuhagarara, kisimama, ukabona ibintu bidahari. Unaona mambo ambayo hayuko. Ndibuka ahantu nakoraga. Mahali nilikuwa nikifanya kazi. Maze kuba pastori, nilipokuwa mchungaji, nigeze gusenga amasengesho. Nimeomba maombi. Ngejeje saa 9. Nilipofika saa 9, ngenda hanze. Nikaenda nje. Kugira ngo ne gusinzira. Ili ndimo gusenga. Nilipoomba, numva umwuka atangiye kumbwira ibintu. Roho akaanza kuniambia maneno. Atahantu hazajya amazu maremare. Hapa kutakuwa nyumba za magorofa. Uru rusengero muzarwimura rujye hariya. Kanisa hili mtahamisha huko. Ndabyumva. Nikaanza kusikia. Ndabyandika. Nikaandika. Ubu zirahagaze. Sasa hivi zimesimama hapa. Kuko Imana ishobora kukwereka ibitahari. Kwa sababu Mungu anaweza kuonyesha yale hayako. Iby'amaso atigeze abona, yale ambayo macho hayajaona, iby'amatwi atigeze yumva, masikio hayajasikia, iby'umutima w'umuntu utigeze utekereza, moyo wa mtu haujafikiria. Imana ibihishurira abayikunda. Mungu anafunulia wanaompenda. Haleluya. Amen. Kubw'umwuka wayo, kwa roho wake. Jewe ubu ngubu nagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Mimi nimeenda kupumzika kwa uzee. Nindangiza ingendo mfite muri iyi minsi. Nikimaliza safari ninazo siku hizi. Mfite gahunda yo gufata iyindi minsi. Niko na chukua siku zingine. Nkicarana na databuja mwuka wera. Nipate kuketi pamoja na Bwana wangu Roho Mtakatifu. Ubu ndimo ndamuteguza. Ninaanza kumuandaa. Iyo nicuye mu gicuku. Nikiamuka asubuhi na mapema. Abantu bari mwuka wera. Kasema Roho Mtakatifu, burimo gutegura dossier. Wewe unaandaa hiyo. Mu minsi iri imbere ninkiranuka nizi ngendo. Mimi nikimaliza safari hizi, nzaza dupange. Nitakuja sasa tuongee. Umbwira icyo nkora muri retirement. Uniambie ni nini nitafanya kwa uzee wangu. Iby'amatwi atigeze yumva. Yale ambayo masikio hajasikia. Iby'umutima wanjye utigeze utekereza. Kile ambacho sijafikiria. Iby'amaso yanjye atigeze abona. Kile macho sijaona. Iby'Imana yahishe ntaravuka. Kile ambacho umeficha kama sijazaliwa. Uzabimanure tubigenderemo. Ya lete basi tutembee katika hayo. Ni mwimagine twese ari uko tubaho. Fikiria sisi wote ni mugerageze kubyima, ariko murabyumva. Bishop urabyumva. Wicaye buri muntu wese akicara akavuga ngo rero hari ikintu nzi. Kuna kitu Imana indema. Mungu ambaye ameniumba. Hari imirimo myiza. Kuna kazi njema yiteguriye kera ambaye ameandaa ngo nzayigenderemo muri Kristo Yesu. Ili nitembee katika Kristo Yesu. Kandi yarambwiye ngo na amesema hivi, umwuka wera, Roho Mtakatifu, ni uzajya yimpishurira. Yeye ndiye atanifunulia. Ngiye kugendana nawe. Nitatembea pamoja na yeye. Ndababwira twese tugenze dutyo. Ninawaambia tukitembea hivyo sisi wote. Imana yakora mwabitangari. Mungu anaweza tenda miujiza na mshangazo. Ariko kenshi, lakini mara nyingi tugenda uko tubyumva. Tunaenda vile sisi tunasikia. Kandi Imana yaraduhaye umwuka. Na tena Mungu ametupea roho. Ngo akorane natwe. Ili afanye pamoja nasi. Haleluya. Haleluya. Sinzi imyaka mfite kubaho kwisi. Sijui miaka ambayo nitaishi ulimwenguni. Nta nicyo bimbwiye. Na hayo haniambii chochote. Abantu bakubwira ngo Imana ngo rwose ngo sinzapfa nzarama. Watu wanasema sitakufa nitaishi. Mazimiri majamano mwisi ninyirangiza azampamaga kazi zangu nikizimaliza ataniita. Icyo nicyo cyangombwa, imirimo ajyama hano kwisi ninyirangiza. Kazi za hapa nikizimaliza. Kuko mvuka iminsi yanjye yose yari yanditse mu gitabo. Nilipozaliwa siku zangu zimeandikwa kwa kitabu. N'imirimo nzakora muri iyo myaka yose. Na kazi nitakazofanya kwa miaka yote. Icyo nsabwa ni kimwe gusa. Ninachoombwa ni kimoja tu. Ni ugukorana n'umwuka wera akajya yimpishurira umunsi ku wundi. Ni kufanya na Roho Mtakatifu na kunifunulia siku kwa siku. Nimara kurangira. Na baadaye nikimaliza. Azampamagara njyane mu ijuru. Ataniita na kunipeleka mbinguni. Haleluya. Haleluya. Imani waho umugisha. Mungu awabariki. Atubariki.
ubuzima buyoborwa n'umwuka. Kuwa na maisha ya kuongozwa na Reka buri muntu wese kila mtu. Sinzi icyo wakuyemo. Sijui ni nini umefaidika. Uko nkundi inyigisho, sababu napenda mafunzo, niko abantu benshi batayumva. Wengi hawasikii funzo hili la Roho Mtakatifu. Nyamara ikintu kimwe nzi, kile ambacho ninajua, umunsi bayumvise, siku watasikia, muzabona impinduka ikomeye. mtaona mabadiliko makuu. Kuko iby'amaso atigeze abona, yale ambayo macho hayajaona, iby'amatwi atigeze yumva, yale masikio hayajasikia, iby'umutima w'umuntu utigeze utekereza, kile moyo haujafikiria, Imana yabibikiye abayikunda. Mungu amewekelea wale ambao wanampenda. Ariko nta wundi uzabibahishurira, hakuna yule atawafunulia mwingine uretse umwuka wera, isipokuwa Roho Mtakatifu. Kandi ni mubigenderamo, na mkitembea ndani yayo, muzihesha agaciro, mtakujisifu njema. kuko kare twabyize, tumesoma hayo. Agaciro kacu samani yetu kava mu byo turi byo, yanatoka kwa kile ambacho tuko no mu byo dukora, na matendo yetu. kandi byombi, na hayo yote, ibyo turi byo, kile tulicho, imbuto z'umwuka, ni matunda ya Roho. ibyo dukora, kazi zetu, imbaraga z'umwuka, nguvu za Roho. imbaraga wongeyeho imbuto, nguvu kuongeza Roho, egara agaciro, kuongeza matunda ni icyubahiro cy'Imana, tukufu wa Mungu, umugisha w'abantu, baraka ya watu. Sinzi kimwuka yakwigishije, sijui kile ambacho Roho amekufunza, bari cyo usengeraho, ili uombe. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, tunakusifu Baba, ni wewe watubwiye, wewe umesema ngo umwuka wera naza, Roho akija azatuyobora mu kuri kose, atatuongoza katika, ngo umwuka wera naza, Roho akija azadufasha, atatusaidia, ngo umwuka wera naza, Roho akija tuzahabwa imbaraga, tutapewa nguvu, ngo umwuka wera naza, Roho akija azakorana natwe, atafanya pamoja nasi, ajye yemeza abantu ibyaha, akubalishe watu, ajye yemeza abantu gukiranuka, akubalishe watu kwa ngo umwuka wera naza, Roho akija azatwigisha, atatufunza iby'amaso atigeze abona, yale macho hayajaona, iby'amatwi atigeze yumva, hajasikia, iby'umutima w'umuntu utigeze umenya, yale moyo wa mtu haujajua, ngo byazabiduhishurira. hayo yatafufuliwa. Genderera buri muntu wese uri hano Mana, wanaenda na mtu yeyote ambaye yuko hapa, bagukunde mwuka wera, wakupende Roho Mtakatifu, bishimire gukorana nawe, wakubali wewe Yesu, bishimire kuganira nawe, wakubali kuongea na wewe, bishimire kugendana nawe, wafurahishwe kutembea na wewe, ukorere muri bo, fanya pamoja nao, twese utwereke Yesu, tuonyeshe Yesu Kristo, tumuheshe icyubahiro, tumsifu, duheshe abantu b'umugisha, na watu wabarikiwe mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, katika jina la Yesu, amina. Amen. Reka twongere amashyi menshi, makofi mengi. Reka mbasabe kandi twongere dukome amashyi menshi, makofi mengi tena. Tumuramburire ibiganza, tumuheshe umugisha, umugisha w'Imana ubane nawe, baraka za Mungu pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Amen. Tugiye kuja mu cerekezo gisa n'igitaramo. Tunaenda sasa kwa maombi. Dushimye Imana kubw'ijambo ry'Imana twumvise. Tunashukuru Mungu kwa neno lake ambalo tumelisikia. Tugiye gucisha ya ndirimbo y'abasaza, wimbo wa wazee, uko tuyiririmba takavyoimba, kugira ngo hano ni hatoya, hapa nafikiri umuntu wese urengeje imyaka 55, mtu ambaye akona zaidi ya miaka 55 ari buze gutambuka hano, atakuja hapa. Haraza gusa abantu bafite imyaka iri munsi yaho, Revera Eric na Revera Maruba, wale ambao watakuja hawajafikisha hiyo miaka, ariko ahangaha bafite iyo myaka bari buze kuza baririmbe iyo ndirimbo batoye. Wengine mtakuja sasa muimbe wimbo huu ambao wameandaa, ariko mbere yuko baririmba, kabla hawajaimba, turashima Imana